Dozi nangapani boziki. Menso. I love I never insulted anybody. Don't mess up with me. Hey, son. Master Party, this is real. Jama apart ayanta kimaye ekuna oya boa ene ka poma yamunom mi pa le beba muso yangopo nhira mo adwuma pa mo ye no mo boa Ghana man na nipa bi a omu ehu de mo ye no no mgata etia mo yangopo nhira mo empane se sade echi na se yante asem fofora yechi mehuna meka de ye na nso wotan na wo mu na meka na mawi yesene se behye mebo na atete me nkuta na nka na magya na nka na makoka se mehunu ya anka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si wunua so a katira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisitie ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bramo dagon mebinko shownia ne shoba ne show wadanfo Ghana adeshima memunyina ajo memunyina akua baba ensha 104.5 FM Diadru so wani tua Ewiase Mu Nsem so mu nsem de mo den pa headquarters ne ensem hodo ensem do sopo ahimfie midin ade ajawusu mampo kontonchi abua ehi akuma nana wakase betuba kwame gonga jatani nie mini ani a atm Ewiase Mu Nsem so samontre awade akwai na manjo baye na manjo buja anya traffic light na mesalutu no nimpo de eso anadum so anadum Ibacho, producer Ekado, and Ajay Ampofo, Mensa Sikapa, Otosumieno, and Passaso number 2, Aquamuhine, more Piafo, and after caveat, probit, and Koswahine, Kobisumahine, Archicrum Nico Cobra, Assemblyman and so ha, Ogorone, and Kwasibuafu and so Ekahobi. Pauli, Seven can show. Sasa when you try live, eko YouTube ni Facebook, Titomika, neko Facebook, Uka, about your Hoya Insha, 104.5 FM, yeah, I like it. Now you share, now you comment your concourse group num, make it the homo. And after Uka YouTuber, Insha TV, Uka Martin Swa, about your Pimsign TV, Pimsign, Ewa Obuase Stadium Junction. Abusuasi Kawaira, Yanahusubo, you know, about. Eno abena ata saa semi ya troso emprenu a wona ebo no kwadu ba fidie so be kiremu etu hyeda o mama enanso mejiri so mo ofie ha ti ye besisu bio we bo bio eno abena ata so dia we ye part 1 e Ewiase Mu Nsem so hambani ni
onyana niama enya den dan na okazi ohenda na maame ni wuye ti o wera ne man ka chere me se entoma ne baba ma ye de be no mu hia na me se mate ti wala me sister pani okoto ntoma na to bibia na ye de o ma de be o mu no mo je di o mo je na sem bie no be e maame ye yie nyina be bibia ni obi enche na me tete ye se maame ne de agudi ama me na mafa o de agudi na me se ei dabi nana wanfa gudi ama me na me de agudi me ma na be fa ye no ti me de me hu na gudi bia entoma na o de maame na o de ne trank tete wo kente ne ntoma e be se me ni kun da mu na tuo na o de ba ye ti me se nyira me de amabusuafo ti me de na anfa hwe ama me ene ye o mo ka o mo ti me ka mama nim na o mo de wo wanchanche na me se mayi maso enti be se mfie be nwotwini enti be ko be da otwumi ensani na me baba ko ene won so na ba ko mu nya adwuma ba ko afi woni ne kura ni din ko ba so kan sai o ma me awie me na gudie o wie na gudie nyina na o de ama ne ba ko su no ne kudi akoto kai asa si fie ana ma ho man na me se ei enti asa mu sai no kura so mu se ba wie ne ma ya mpa ene asa na tie dia me so me tie nhyira pa me de ba ko ne ahwe mama me etie nya bo frɛ ene apa nwa no bi hu se de me sitie se ma fa se me mfa e me de ba ko nhyira na nhyira fo hwehwem se me na me fa ade no ye be nyam na mfa so ye be hu ana me de ba enti mama ne ya no no Live or just until about so Insha 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem na gusugusu a utie. Eno abrata akana kusem. Eno Esther ya fedi fi atonsu mo ba fi ha. In fact, on dance phone nyina ba e hwemo se nkamomra ade chie na nkasemento aso ye hu bia. Enemo ho na aso mama eno so beti ehu asem. Afi na ba no na afei unu be ma tu ochi se ofa. Ndi abeka hu. Se mu enu aka mu akokonfo bi ho mo na mkoku maame no. Emu nsem bebre. Adan. He say mo bia gold asakum. Me ba chaw. Wo fa na so. Me wo fa no. Wo fa no. Me wo fa no. Yes mo mi nam kokum ye. Me ba chaw. Anu kra mi ni mo hwe. Ko fu se. Mama ne me tie se yes wo so awu. Na me se eh awurade me so re de na wawu. Yes mo bia gold na mama ne dia on de. Play obeka. Ti mo fa chi na mo kokum no. Me so mi tu konfo kra me ko bi woda. Me ko kra minister me de kro. Me ko sofo wa minister me de kro. Me ko bi woda. Enti mama ne wo mi ni mo hwe. Minimum washe. Na fe se obanso akoto taxi. Taxi no sa sika akona o fire no. No aponi kakra bi no akonna ne smoothly. Na akoda ndi akoto taxi no ida dan ho. Me ba taxi kwa work campaign. Ti so fam people ni nyina amra. Na mo nyina mo hwe. Se work campaign obi abehu. Se skas on akasa de koto no atesfort so a obi abehu. We na ni kura toka ya ma no private car. Ene be ma na sa sifie ama no. Yeah, once maybe o mo kwatra no. Ene o mo ntam private car. Taxi no ye we private car no ye we ni kuna to ma no. Na taxi no so. Taxi no so we campaign am kasa mba ma no so to e ko nti aka bo wie. Okay. Nyesi ka ko. Dada mo ko na ne no. Me ko fa ni mi nwa de krompo. Eno abra dai. Dada. Ne nyina ye. Munkum obi a osunsumu. Boy, aja, me ye dai. Munkum yi. Munka ne grow. Papa. Na me kan me si abusuapani Sami Otiwe. Iti unyina afruban se snow. Tingina white town flowers abam. Bon chance pa. Na wo kokum wei. O se hu na zemakum. Gabi dada. Ye. Minimi yempo, misuro. Misuro kura me ko boso mazi kokum nipa. Wo ba ta mu onu kuta nananom. Na makoku no. Na me kudu ka magide ai dada. Mu fi akwa ne na esi akire. Dada. Bibi esi akire de. Eno ashta onte nka. Wona ba fi nyina na muti akire na muto mane no. Ese mu yedi no. Unti obi anka. Na je ampa for mensa sika pa tosu mi no na otime nka omode ne bra na asebo yenda go no so mi yidi se ye mi yidi ye se watcho munka mi yidi ye se ama we se bia gu asumbo mane abra na fei oma ba mo mra o man so yempu so ma ni emfa enu ese atonsu na ni nkomo ne musa se ma mi ye se ase beto so mfa danse fo mu nyina amra fa ni mi nyina na so yehu obi a police amento nka wo bu so ho afa enu esta ide meni abusuapani so ni gomo kakra abusuafo bi ansifia wona ba wa me kwadu obia ensi ha besi ne ya twa ashro ase obia ma abusuapani no mani abetra mfimfin ntintin so no me fa wo se konkomo fu ajan
live ɛwɔ nhyira 104.5 FM wotie wiase mu nsɛm ɛbakyɛ bɛsɛ wode akɔ so a na ho busua pantiri ho a kɔ Facebook sɛsia kɔ Facebook a ɛbakyɛ ɛnhyira 104.5 FM abusua pani mu akɔ aba abusua na wo te sɛ ɛna deɛ asɛ woti wakorɔ bo ho kakra wayi nwi kakra gu adwene na wayi kakra gu fam abusua pani yɛsese deɛ nanso kum deɛ ɛadeɛ ano ɔden na we akora be se doke mu doke ni sa de no e se huhu a se huna mu di anka police for de mu tew ka mu hu be hehe mu ye pa na so de esi esunsun mu kokum ye mu fa gold wi no ma me de onya obeka ano de che di obeka na me se ma me yi won ha adwen ti esi ekokonfo ni ekoyi ni free ho konfo no so esi wu nu asem no ka fe na sama do busa no abuja pani mu che mu sai me ye mi sambe de ni mo fa se en ko ba bia jo mo kan na ya trosam ni mo fa sin tia na mo bia e ko ku mo bia anya bia e di jo mo kan na anya no kure o jabani e no abna ta de ese godun ko fa godun ye mo odin wom na so kum ni de odi ambam de ntina wo ne bo odin sam mo fa se no MC Raya fan sam me ni ne ko e mi se me ni tia na mo bia na ne ka so no nkwa ne ko e anan ka se eno abna ta nkwa ne ko ne se abusopani wo ka ho bi samene na tie won sam mo fa sna mene ti fa ku die se ba ka sam ka ho so me ni tia na mo bia en ko ba bia yi do mo kan nyina nya no kura producer tia na so se asemu ye be ko sunsum ne ko hwem yango mo ko me man kwai ne ko ne ko dago no so na gold mu fa ne mo no kum die asem be si o sa ye ne bi sunsum asem a anu na me ye ne di sunsum sem anu na me ye abai fo mi tie ne ko bi ye ne ya ko so ho yango dago no so me man kwai ni so mbo chimi aye ntini ye de ba so mbo chimi ntini ye de abusopani mpa cha wudin efe mufa busopani ko fe mufa yango dago no so de beto jo nyina baje atum ne se ko piem se gold mo fa anya mo dai oh senior de mbe bia mo chima de bia so baje atum ti se ko piem se mo fa gold no anya mo dai de mbe bia ya finish dia da mi jimu di sa mi dia mi fa obi ahwe mi dia ye tia na mo bia na se ko piem se mo fa gold no mo kumuri pa so anya mo dai e mu bia anya no kore anya no kore sai e busa mo ko sa mo so anya no kore ne se ko piem se mo ba ko mo ya anya mo dai bisi me dia sam no ba ko ye mbe fe bia mo yam ye mbe chima ye bia mo ya fa to bia mo ye mo ase nuam mo ma se nuam me da se ena oda mo sa ka no extra polisi gusu e puso ahoma eno extra ma e dia e fa ko twam na me ka mo se ye ni oba Amina oti mo sizongo obesa ko borga ahoma che be so no na ya obedu Plaza Junction akabi fo yire no je no ho sika nyina no enka ne sika 100 million ayana sika 10,000 obi man 500 enka ne sika 5 million so ko borga na oba to abro botobreme ana afi so no sika 300 enka ne sika 3 million sa sika akabi fo yire no pampeje ye Amina Tra street nim esu ahomache na manebo 6 number 6 in fact I try so be kun ho what want to car kwam car no fa nchen bo break no koye adofo daruma na no oba fidie so ne yenia akuta abeda adofo nyina ase ade presentation no ane sika saka nyina ama no producer ne mpanifo fe nyina di ho dan se twa mfoni de pa bi ya kire mo nti yenia ba Amina ne sika ira no nanka enka ne sika 108 million enka ne sika no na mi adom yensa aka 13,000 enka ne sika 130 million coins bi so ti maya de nyakopon hwam papa do iteko na asempo mo Ghana ha broche ne ba bia nyakopon hwam papa nti Amina is in saka sika ma ne broso na afa saka ne phones nyina ne saka bi manager ba yakopɛ te se Amina wa nipa enkwa sabari mu te damu nyina semom te Ewiase Mu Nsem ne Nhyira FM mo ayade papa enen nso to so mo den kaka ne coffee time we ne mo den no na so mo anhwɛ ma Amina wa ankoku no ho ane saka enka ne sika 130 million ene sika 13,000 coins kaka so
enko so amina ina wie enforina kodi minima brantia wono ho ngeyichi atifo producer Modia man sanka worker osaka worker Modia fan for him na enhye ya chief na omuso hu de course nti Kabiat kwame yen sanka Esther de feto nso de nanso yen hwa no kakra kwame Esther ba ina din komo yen chia ya hwefo jamina na me adom ne saka sika kama na broso ene jaba na me ne danase kwame yen chia hwefo ne atifo na yen srese kasa fidie nsese adoso ya santimantem ne Ghana nyina anti obi jepene so betiu na obi nso age bless wo hwewa kwa mo nchia me mfani na yenhwe ni sei kwa me ntwato so de ya o ntwato so ya nti se wati amina de you amina de ni so ne abawe so yen saka enu ba na kwa me anti Esther obe fa nkomfa ye buso mo de nanso hwe no jana na ti no ofre na kopa wo Orisa eguso opusu nti ye hwe amina de kakra ebi anu odware sorry you ene kwa me ye na adofo etren enko so yire amina amina ba ne mi so say amina mfodi ho me hwe kakra wa odaroma kwa me amina de se amina so aka sika mana broso di kwa me ma ye na adofo etren so mutum ni nyina ase se nhira fm de da bia da se kwa hihie ma na so obi de ne ha betu anim na so try so krampo ne etren sa omutum na kwa me ye kan se no obi so ebe fa bro nya ho aye krakas o kan se tira obi asase eto na taade abade ne ha waba kwa me nyo ha obi ana eso mu ne mu mamina nukre ne nyame kwan a akwamkafo de ne fa so na yenso se hu se awerefo asefem sabi mpredias obi bosi a wakwaje te ba betu ana mo wo na asem ho na obi asa amane na de na sa akoba se akwamkafo agiska na fini nsema na de ye wo ye nyina na se yenso beboa no na wanya sika de akoto ba bia ofafiri kwame ye na nyame ase akobi wadaruma amina aya wo ndia pusu amane ndia amina nkasa producer wadaruma fra amina mami se sia na ni koma kakra me da ase e to aso koso kwame me de aseda na ye koso ade ama etiefo ne ahwefo a da bia da mu ne di nkita ho odwumadie so no ye bra amina na otikom esu no oti street ni mo plaza junction esu no na etwago no Facebook no ti o hu bi no mo dia ko Facebook a etwago se sia ko Facebook am pacho Insura 104.5 FM 104.5 FM be hu amina ba no otikom no su ahmache be se no 9 no na ara ho pa se mi adom amina saka ne sika nyina mana broso a onya sika 13,000 and can sika 130 million coins be and 1 city wants to be at what was you may idea and cause it nti kwa me de American say yansu e bompa say de to amina no e ma bi nsibiem free sabra asem ni si e beto sabri menya ne ntie say posipen no wa santimantem one ne mna ntie no sampotem wo na ho bambo no kosro pa yi na mesrese kwa me mo ntrem nko asantimantem afa na nyina minim se regional police commander de agya na de aso ano ya ho bambo sem no kwa me no kure ne nyame anum e wo fom but if you sabre me wo so ma to ntina ye bompa ne apɛ ye kodo hom de ama wo na kwa me no kure ne nyame ye wo ba bi wo nso so ankane asem no aye bibia ho yeka chese fama ntamu baby a street lights ahodo nyina enso maami frema wa anwoma so maami nchiawo mesi anwoma so maami timi de ono ankasa de botom sika share sa street lights no post makoma enum na ko bi nso ahye ba akwato so na we ti se kwa me se nkania no edi ahini we akwantempon so a nipa bonefo no mo so tie o ohun nemom yanhwe obi be kasa chenchina me twa assembly man the assemblyman on what to kwa free ni kroma kwatena ba bi ba busumi nsia no wo mra na chese kromo nyina esuma duro mu so ahun timi dia me sefie ru anom landlord associations na wo mpotemu no mo so mudwuma die mo mwa na esuma hodo a emre mo na du esuma du mpotemu ahodo a kwa me sese omo moduadua bode e wo krom finfin kwabane abagye asase wagye asase o ye wo se kosi fie wo ko no aduadua bode ho no wo be yafu wadua me akromfo du bode no ma baba o nsem ne bode na epe si adum kane akra dia kwame ene wateten otare ho sa ohuwa no atia sikwam no obejo honam niema etimi dia kwame dia meka ne se amina die nyame nhira o mo a o mo oyire amina amina no efe oyire amina na no usu ofia se mfa ne ma no
na papa no on say no so as we defend you me strike no defending we are abani say no ye nyina so de be hye nkwantan so na kwa me omomoton omokodwom ye nuama no kwa me bre bi no sori no ehu ebi sori 3 o'clock ebi kura say 2 o'clock no sori ko na dwuma so eti e be sa petrol team kwa me barriers ahodo aye hunu kuma se montre nyina e be board 11 12 no ma tutu akwada o no ma tutu akwada tibi bisa se police form nhihye mu nso no ya na mbedina kekema free no nso ko ne ehumu keka na ya dan mom na ka wasa mu de pampim ne ya dwuma na je se ka barriers ahodo be du police for chosen sam ko na de hu ato ni pabone force no 11 12 no matutu no makwada Orisa onsa ka mina Mr. Regional Commander o mina onsa ka no die mu nchene Orisa onsa ka mina okay yemna enasem so eno Esther yapuso homa besina onyamfa Orisa chube me na fe yehu de enti aba ne sa abusafani tawo me na Orisa mra na ja me sanka na fe yenko party no so live Ewiase Mu Nsem so shira 104.5 FM. Okay, laws in her back and the cacofa, law can make sure it will go no syphilis, infertility, Jinsomuja, bilazia, West Pain, chlamydia, candidiasis, or prostitute basan and so Jinso basa. Like my show, and she was a man, but it's a utrabia, and tight, come on. To be uncompare, law can make sure. Delay man capsules, man, but delay, I come on, passache, and my agrada, adjuja. Dear Chamo Piafo, and then it's all you who didn't know Premu any. I did you for Bambala Nampoche, who crowdia, who be condemned to Sansa, dear pa. A delay man capsules, na fe prostatitis, man, copibi. When you think I say, Nema Yajagu, a delay man capsules, a man vitality, and I feel loss in her mixture. And say, what could diagnose Muja, and so to and got is a bit choky basa, and Tontomadoso. With my Sabinari war, Nasoko doctor, no diagnose Muja, as a meme, oba, a bacho, and malaria, or here, loss in her mixture. On a mia tipaye, Lina, I want to menstrual pain, a man monumbi, fibroid. And I'm saying, so what does I do too much? Or sugar level echo about your loss in her mixture. Loss in her antimedia. My infant massage. Can't so frig my bar, who know Yano. My new Kajamupa. Me and Fanto, come. Oh, Jerry, Nak is so shake a crack at your massage. Otoha, which are Nanka. When Pompoka Kaja, who knows a creature. I'm very was a son to the Jiba. Nantema proper, Nina a loss in her bar ultimate. Katatua, well, ye, and you feel loss in her bar clinic. Jamaica, like a colonat, Misty, Danny Herba, Fredimens, Abme, Apidang, Sawa Herba, Asante, Mampo Kuntunji, that's Ramete. Who's off my 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 9999 0248 61 9999. Producer, Gusto Pusa Man and Sanka, Eno Esther. Dodi ahide ba fie no dia wan san ba ye eno abnata e ofia na so extra ina busia wona nsi ankoso omupo mumpo ombeba Nemom, India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace. Kwame one year do. Mr. India Doctor say, "Eya umewu na wudia uwu ati asebushem. Ana wutie me kra yem kuda. Woda anu adwonso so krobo ni nyina India sebra. Gonorrhea se Felix. Ni nyina wotu ase. Sanso na wuntime mfafro no awuba. Obi kreatie me honhom bi hye ne da. Wan kase wagi atum se sunsun bi ware. Ni nyina no uko India Doctor ha. O watimi atimu mu na wotu ba bi na obo bra na ware. Sa bra so ebia na wutie me promise and faith na what on Sanum 10 time. India Doctor say, love me alone, or Bane Bedon, Kwana Beman, what round Kwan. It messe, Sesuma, dear Biada, Diana Tiache, India Doctor, Unchakuko, Unchaudine, have one Casa could do a Mujamuja Bieniho, or never sent Timu from. Nemum, 2 million hours here for India, 2 Duanuma, Barbara, who do Kuran, Chester, what the Sumbia Tunua can send in album, and what did Dijuma. It messes young and a chakwan, our Hinamako being 18, Kumasino was a contemponso, or yet Dumaya. If you are and a memeneda, a Chemubi trust of India Doctor 0240 553682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825. Nana Ajambo, Osaka no star. Osaka no star, and come on so. And so, the cushions of Mama. Kwame.
se fro na che mama na so mansia kwame na se court mame eno abnata wontene won se a onko se wa mo ahemfie kwame na oka no na te se court yesama ha na se wa ma kwame mra ne se jese de kwadu de bo ha no pese oka chese uni hu anu ye bia eti ebasa na jese wo gya tum se odi fo no kwame me de me kan su dia se maami ense si egya ono nko ama ne tu asem ne ho anamo o gidie we mu ti no de abedan ye no eti se maami Esther wankasa wodi ntwa to so kese sei ato maami ne wabusha pen so na ya fra ofia ha be yi hu ano ede di kan de onya akokoduro bai de eti na kwame wa ma edi entina kwame ne maame no na busuanfo no mama so mo o mo hu se ba bia asem ne keka ko no keka ko burum kebiat mom de so mama opa ontwa so wiase ma nyina hu se asoma tiro so no so be nso bia nyinam kwame ko ontwa so ma bi ensan ko boka twa so ne de kanya dene mi so ko tena kromo mbesa aka mane ntwa so sa mane mame emfa nche oto na mpa acho mo wadi se ha me amisuro ni se omu ya busumsem so waji bribe otu aka se ma me nye me kunu mame ti kunu mame enye juma mame enye juma yesa ni kunipa enye juma yesa ni kunipa mate yesa ni kunipa enye juma mate ti wiase ma nyina ate mate obi a hwe bi na no mbae e ka si dance for nyina mra be si no obi antunensia no sma solution na kasa bro ye goswa na o teso na opia kosoro e ya semu e si bi di covid wan shen so da semeba ndie no so pa twa so na no mammo mpaye na kupo na ekumo na mankwa obi atimi yo bibia what you say me da say shebi aboso fo kro mu di asem so nim me da say bebi adi nto aso na me so me da ma se nyame nhira me de kwa ya na me di nipa bone ni di obetena se di ya na me mpew kamide kamsrese na ami omientu na moni aso ko hunu kurewum because kwam ye kan say no be kom na bia busuan kra ka no ma nya ama e bia na bibi na ati om kwa no ma ntimi ama ti egira no so ne kan straight forward say maami sabi o mfa agudie bia ana omunku obi a kwam be kom kotokose obi di adwoa na obi koto adwoa chi na mo nke no mutu ho na mo kuma bi nipa no ba na asem ne asem o ma madia misu se on twaso me madwene no kwame ye twaso ya na mo se nkoso pemanso ye hwe ni sei o sakamani ebebe omu kwadu ena nko no mo ama na no mo mba ya ni ehu sa ne de omu kana ya enu anu baso ba me ka man so me saka amina hello amina what is say nyame adome hoye yo ya ka sai wo he amina e pa cho se ti ana ofie yo what do was me dan bra bleach boy ma wiase me nyina hwe bi no musu ye akabi freko Europe Plaza Junction eje hu sika nyina oto hu maka ka ndoje wo transition ya fra match no nine be ka no nsia wiase nsem for ya antena so ene nua akuta eka bomu na sam na eka sai iya kan bi matefo atibi bi ade eka nyina ento de etwa akoti sai na se na aka cha mansan me pa cho me ready ka chia atiefo ena mo so mo amoro honomo me pa cho eno kre desi eno enye intro me pa cho ena na mwadum se mo enshira mwata mechi ama nyame aka ho aka anipa kuma ama o aboa me nti ensira ehundi kan koma mo ena enshira nso koma nyame ene mebra Prince Akuta ene obi biara ohu me ho mobo a waboa me ewo sika mo enye me na ma hu me mobo eye me maame mo hu mobo na ma hu ena ma aboa me nti nyame hwere obi biara oboa me odi ni sample aboa me bebi onya free nyame tonche pa go me so neni ngu ate da se wa hu mobo wahu adwane mobo a waboa no because sika no ne koje no elo sika na koje meje se no koyi me maame afri asamu na me ni se no kwa se na besi banyame ada woma de atamfo fo ahihye no nyame amana mbam because of nyame call for doors nti nyame shamu na aja osu nyame shrao asam ne baayem wa mfa ne semi obia
Would me dano unya ba precope. Nana so Yamin Shrano. Brava, kuna, I am a so. How groom goes on? Yamin Shrano, I am Shramo. Because Jamaya Mamma, many so pa, many so. Let me meet that, say, move to my yes, say, mamma. But Yamia dum, and a musumu shira, Modia adom me, and a many home. Moonty, a month for Buame, and can you montia, and can indeed say, Benyamwa, a free baby. It's Yamisha Mushra FM. Me mama emo na me shamo pa oye mo kese o shamo mu wekesi na penifo e wo ina mu na ya me shamo de maya mama no in fact me nim de neka ya me shamo eno ani se me bompa ya na makan mu na wompa ibom na nya me ashiramo asen the way mu tie na ndamase. Sammy, I can say, Abrewa, Nesaka Zicano, court on Basso, then a course. Me pacho, Anra, Enna, Omude Sicano, Coma, judge in the court. Into say, Yamiadum, Omaru case, no, Amame. Into Omaru case, no, Abruan in any aje, and can you more, and Cabruan on Sereda, the name Jessa. Because me pamacho. Asamno Namia Duma or Malvi or Marulis occasional. Into Marulis occasional tea. Mean to me a day. Ain't Jamo, why it's Thursday, Yamia Duma. Me call north. It's a Mekwa who Fiena Modia Mamma Meno. What is a say, let me the Fiena my rent. It's Yamia Duma, a demarenta. You cannot be a can. Into na ayedin na ya trade ya kan into radio me pacho they are saying Yo Amina anti aka say wadaruma sika say na enyina aka bom ye de hye nsem me pacho me fa ne say mo scanning na ye say me ba ultimate kan old currency no old currency no. Me patronina fateme eja usu Israel fe mo fancha me wai ai ni na be 13,000 me patron that's an can 130 million me patron oh that's one for so come na bro so me patron Osaka phone so bibia me patron ai na me aya de ahwe hu ye wate me patcho yo. Uncle so guso o miam de ne say ya be ware no. Obi hu say. Thank you so much. All right, I mean enya na koda ya hwe hu ye why? Yo much. So you see PC for Ewiase Mu Nsem so oje so. Bye bye. Okay, ya ka say emra. Amina ene enua Prince ba ya. Ediska nyina hye nsem ye no. Etwa ho fo nyina samre etwagu Facebook. Look on Facebook Ensra 104.5 FM. Ya ka commercial breaker. Pauli Bebo, ama Obia, who says it here. This person who be on Facebook, Nanny, Insha 104.5, and also Wako Shebi. And Kosua, any Amina Kasabi, Emerson, what comments you just I'm not a media, my master, Nemaya Nawama, Nunam Siasam, Kwame. The case should be still pregnant. A mere money, any saying, cross some way, we didn't say go higher. Mammy. Kwa kuma tu yem menu betu ana mon kwame ni to case no menu ma menu betu ana mon ni akohwem sa ampa wo kwa fa gudie bu to case no kwame me to onza asembu a de kokoto aye de abedi fo etwe no ma minister ma ne de minister papa ni mwaju ya wura minister ana o yes sir e pa owo e da no sa me sa da no mo fa ba o ye wo yire yes you buy na mo fe pa enti no ya ka tell me say me that will say we yie enti me se mo ka ma nya next year na ina na e da ni aba ta na ka tell me say na kwa me say mo ka sam ka me wa ya ma nya next year o say ma nya da bai adwa da next year da bai sa se mo o ka tell producer na ka tell me ka tell me say mo ka me say
O kan ofidie so obi atey ana o kan abonte ho. Papa ana me ka papa ba ko emergency kapa. Ina jey. Ina aka che no. Me pa to an. Na da ban esi fam no. Me pa to an. Na jey si ante sa ante oba sesi a na jey ba no be ya no. Chance mo so onte. Ko wa nya sa no de. Na pa cho mo de abra na. Extra cancel me ante. Yo kan nyina ya ntibi. Me ane na mate sa asemu producer se wa anka sa anche no. Na me ka asere mo. Ndi jina so mame. Na mo akwa. Kwa me yuso bro. Na ho de na. Awrade hu mmabo. Eno extra so ka si ni pi. Kwa me yin. Onya ho yese brother ebe. Kwa me yin nkonto. Eno extra jina so na kasa. Yin nkonto. Ye wie no a mukọ na mo se munya kwan ma na mo munya kwan ma se o se mu wa yire mu wa yi a yire memeda. Mukọ yire se nyame buwa ne adwo da mo ne yen hwemu. Ni hu no kure wo mu. Na mo se pe na mo se mun tsa so mabo. Na mo se mate. Na ere wo jaga yese wo ka kire yese. Ya yese se be mpadu asa. O ma na wo hwa ko we ni mu. E ka se be nkwase fo mo betra so ma daje. Ya ni pade wo ha kan kure chi ni pe binti ase. E nkonto. Uka yese ubo uka na yese no. O ma be jira nyambo muso mo kwa ye de bokwa ye memeda. Posiada e jora mo ni na moye. Ede se mo bra jora e no adwo mama e na so musi ya. Wo be ka se o ka je obi se wo nya kwa ma ye no adugu ase na ogu ye. Kotompo kwa ka kire nya sa. Da kwa kire no. Ndi obi a o kan kire ni nko anim. Mitimi ye ngumo ni mu atisa. Mitimi ngumo ni mu atisa kwa me ya ka kire mo se wa yie. Ye say ye buy na mo fe no ye say ye buy na ti ni abre ni ti ni e sai kwa so so papa ni abre o ti de papa ye ntolitia o saka dansifo o munyina me pa to ai ti da ben Edward abeba mate ye mfanso e da se biso ne kasa ye enko so na no stress ka we ya mena ye foolish case so se Edward obeba obi du ka no a show afekura beba na Edward Edwada ye di anu enti maame ka kuma to yam se wa kuma unim se wo mfa gudie bia mfa buhia fie mu koton ma obabi ento ka abuja panyin so nku bia untu anamon ko suma bia so mu obi hio na pampampa kwa me no kreda dia man fa ncha omo mate man fa ncha omo sa jaman nka no na se wakwasa ompna no na ne ba afa acha no didi agoda bi ogoro ka wo so onya he anya he na ompna ba ko sa woche timedia mame asemu emamu nya man nka da na me bon person ke be konsona kwa me ke bi omu difo ke edo be fast no ampa ya bono no kwa me ni nyina so ka nya hye ho yo mate me da se akwasi dedi kan e ma osima ba ko pe ya de hebia amina saka ni sika 13000 se ni jaba pa anya fa sama na bro so ni phones nya ni saka na fe no ko be ni so no station about Monday so the be cause the radio get results okay in share fm no enye station bia na do asem kwa obinya saa de ma wunya no on say sometime it make say yes abo odwan e bi free ni pa at ni hu mi ni ntia ye yani etiate be yetiti yesi asha da so amana burusu nje na so trebi otum se trebi jama to otum se ne ma ne ho pa no yes ka papa yes ka but jete ligidi money batama l'argent amma aswa agodi amma ya na tiefo da bi etre mu mo ba ye ho nkire ansar maboa yo yetu nyina to bi ebutum dare nyesi en kwawro bo akwasi bo afo ntwitwi ni sikan na ye faro ko to hospital tan maboa ma ya dan ada om se de e ko so mutina go me go chop kiss na chop so bo hwe ni ma o nim kire ope om de ma mo fo se de o fam ye o de o da bi o wo ma se de what o makata jama to kwa mizo bi aka chop kiss wo zo bi aka jama to chop kiss na we get to say bi aka bi ya sho wo ni o za kwa we ya man chop kiss me abi bambi me obi ama me na ne ebu asa obi ama bi e jama zo no gro bi but we every day e ma bi ti be kon wa oh after ka na ma James di enwu am abraje was ne de be no come go my husband chop kiss me so ba ya obi so ba my love you be your money chop kiss bien no my love keke e lo so san no show e lo so san de bi ondo ba when them I see my husband I go my third husband I mean my third husband I mean
That husband there me. Ajama so chop case from Esi Obuase. Blind fatty. Obi so what so chop. But every so sound eko. You should crew near me, man. But you who say who fresh boy. No, Liberia. Yes, we fresh boy. No, my mawo. Ya de nyame ase. E me na case no na make no. Kwame. Enkwa bari ya tioi na make no. Bi obeka se de be ye ho to yes how. But obi timi dina semba na ye ginem. Na nipa no ne hawa wo fam no ne yi na frim bi kura ta be kwa me gwa to bi kura ne dan kakra e fewre tu no ejama so fewre bi kura wo tu no bi ejama so kwasi buafo obi e bi a ho kire obat ye ntumi nka wade ehye wo din and sometimes obi amina ya de obi ba obi amafo be be ungrateful. Yes. Omutimi bench da. Maami bi ba ha se kwame ne nsa ha se wokoto jemu se jada hihye no ne nsa no akate tarafo ntimi nsore nante. Sama me no kai no. Maami ye kwame ye tamsika do so potiefo ye adom ye mama minutes ka 100 and something. O siska na nso. Maami ne ko ye ko disk ni nyina wi o sa ba o siska no hwe ska man for promises of the bana hu se aka balance wa to ba bechi. Aka balance wa. Yes. An say Scan the man who said the promise by no, Yan and the man to Jacob to Nsem. So, every young grateful, but with the Yamia said about one wakai. On a tear his show. Oh, no, sometimes to be crowd will be to scan now, but yes, what Juma, Juma. Now, no, so good to buy no other trust now. What do not come to but now Ubinti, now number be so nam. On just set you for a Juma and no thing. And you better, you were in a map. I want parafo. I see a show more. It is a Ubid that some bar, radio Juma coming yet. I only say emperor in your bonnet. Senta make a chono. Jama to the south of New Jawanski. And your bonnet cry. Our do and your bonnet, emperor in your bonnet. You need to study anything. The American say, Yadamiasi, a tearful Yadamo as a pa say, Motimia boyama in your bar, Emina. Nensa Canisika, ni phone a year, but name Quane Danyamiasi. Sabi, Ubichi Sika the war named Fessa Brinua, Sikaya Jim, but Yadamiasi, the man abroad in Share Femno, the 2 million opinion. And on come here, and now Yakasa we will be a Kwame, a Desica, why a tree told you, Jessica, Shabu stories about. No. The same story, I'm not forced by time. I'm a buyer. Me when you rami, Osabi, Obian and Sandia, Munkas and Penny for Dagon also. Yes, some answer my kind. Answer my kind. And I just so sorry, and I was my batter. Ubia am saying to the master by Timomwame. A tear for Nakasha, some nine, you'll be a catch on to a face camera. Or Monkasha, some lady no say, comma, no, my boy. A tear for your dam was see. Yamisha, maybe 3 men you were in city. But my Daruma, and Jessica 130 Ghana cedis. 13,000 Ghana cedis, yes. And they are boy in your number saying, and serious, the ratchet. 2. Ye dear knew about it to Chaya. Yama midi. Come on, say Monday. As I saw by Monday, Mummy and Tuyabo. Because they said a gun, I am a better than some for good as I could come the power soon. I bet me, I know any party as a be a no day. Or 2 Nipper community, I mean, no, but minim sisi kan mo hwa so pentino bit me o say hwa so pentino bit me men kaso enta me kase nipa komdie okay me hwa mo nimu a so pentino intime massa 70 plus gold no kra no kwa me hye da nje ni sa baton say enema bit bi si wo abusuamu a wanhwe ya sikasam ne de ma na emu nsam ne bebre because seven kanta frɛ Intina sabi. Sa yes, a German to Moya, yes, or Mofia, you know, or me and San Tomo, from Adentia. Your friend Abako, but a minimum 2 minimum day. Who said it tasted it here? And so we say, Be a Yasima, I as you are quite good, a bushia dear, now as a old bre, no, Sabi, now your poor animal who the Baba to a fair. Ya poe na ukuta ne kaki kwekwe na ka ne wie no no akotrem vim wo de na metrem nam sa ntiramo yesem afa good
Nam senti afa boat. Omu nua ba ba ko so yitu taxi. We are Jim. What also ya paint to taxi 2021. Also tell my view na say good no be there am I that say that's a bro. Eti bi akwa me nyame ya adom e bi ehwe ababa nyame ya sebe yɛsɛ wo ababɔne a wote wo yɛforo nka wotu bi nka wotu agyapadeɛ nka woyɛ fu mede menka ne saa wo ababɔne a sɛbe woba mu nka but wo aba papa nso so a sɛbe ɛtɔ bi so a wotumi sɛbe di ma ne yɛyie Nyame na yɛ nadom ebia baabi ababa ɔyɛ wɔde ne ti apempem a nyame yɛ nadom akonya obi aba nti bia so ne mu kura sɛbe wɔtumi atɔ kaa no kura nyɛ kaa bi o vet o sɛ vet o yɛ bi Vete nkiti ya bi tafrika ya bi batis ya bia ana ne kura tama ne se ya wo mfa nkura na nko school nti se bi abusua ni ko hu sa ade we bi a me banto ma na wo ba to bi ama na me se wo gold nso asa afa kwa mo hwa me twa suspect ana kura nti no me de mesre abusua no munya abotransa se bi so wo show bi aburo hu na ko fifiri se a wa hwa abeda ko wo show bi aburo afifira se a me fifiri se ba wi aburo enya wo dia okay aburo ni maka asembi emi na koje adona aburo yi mu ko dose na afuvra se ko no bi na bro mo wo twan grofo yi mo twan ai afuvra ma oninu yan ko aburo ni bi de si jaso chai ade ma on bi na ma de wi aburo wi ni nyina fuvra ba ai afuna wa ko takoi aburo nyina wa ko ade ejano kra wonde mboa ke awie ejano ni mwa yeze ko ba ke ejano bo mo dia ko ba ni awie aburo ni nyina aburo wa ko tako aburo ko ta frim mami ja ejano kra wonde mboa ujano kra wonde mboa mi tongo ho ba wi dia okay ko ba wi dia okay ujano enti kwa be asem na ye ka no meset abusuafo so munya botre ewiase no sabe on said the aneya come ye wo Ghana asia on said say wo Ghana ase obi ehun natural death da sabi obi anso ntimi mre ne moja ni nya sikada enso come ye wo ni people wo ma bre wo moja ni ye ka wo dad wo ma chase baby wo di afra be du sabre ya moja ni da bia obi agiska hwe wotimu abante bi ketua bi no wote bia sa land cruiser bi ekom no obi dinatem politicians in bio yesika no mudie ankwawe omudi akwaje nso kwame so obi ro hono wa ne moja ni Nigeria wa pre Jim Ike wa pre pass and wonya sa dia but ye beta ga no obi say abrante no yesika broso the cars are with them then so we see e fa no ho ti akwa yesika dro na Jim Ike hwe na ko hu ni fie wa ko bu ni fimfram mo oba bu no because kwame ya na ya intimate threat for sebi ewo me se bone ekoso Jimaka koto nsa enye obia na sebi ne bre cheje ma tutu sebi wo bre o akosi na ndema me obre but nyame na dom wo sha se de obia hu wo di utie pempem obia hu tama sebi ukọ awade be mienu emema be se mo ho ma broken heart ye hu usu ye hu nyame wado no okopeke be ma ba ko bia bia sebi oba be hu ni wura kra na bre wa bre wiase etwe be hu ni wura na wa bre pa ende pa ayi kra de bonyum ayi eno baro ni wasi wura no wa akosi ba fo eti mesramo sebi kwa ma otu wo bre o ebi ekwa ya busuam ba bia efre ni ba bia na ma ye de tia pempem na ebinum hu na wo nim se de bre why ye dia na ya ne se wo be bresa da ga me to sem na oni akwasampa yi ba hye da bodam me da se obodam pene ya so na ade na kwa ayo ade ka me bra ma fimpo ma nya bi adi fimpo wo be bresa wo ye pe si kwasampa yi bi fimpo ya ba ko he da bodam ni nyina ya bodam ade also ya dia be show ayo twa na ka pa da man so da wo si atan para me kan de di kai nyame adima e kire ewuku de okay na de the police for our asante memo me ate say eche ukude nti eye protocol road no de momma motonton nyama wo eye bola ho amonam apagafie kwaso omuba convoy ne futu for convoy ne muba ebe fa wo ebe sane fra himfie afa apagafie akokosi pampa so etimo amaje kwana paso nyina no police for na yipfo ni aso mo se adumfo no hono be nyina madawroma munyamo bi anko after 12 o'clock alsana mako okay enye se bia bo apaye what woni tia se amamna na amane enti oni de mudwuma wodi ni tin 74 mesremo de etosu bie yenua ba na ni sika ira na nsa kemia boara na nya bie no e di aseda manyame ene atiefo mo de man e de man na de etosu bie yenua ba no sabi
sabi ade oyɛ no nyansa nim Jimmy Samuel ade oyɛ no sɛ wotu kwan sika puduo na da sɛ baakim ale ma so tere bia abi sisi so menya ase atuma kra ne sɛ ɔso sisi so sisi so wodi sika wa gu baakim sɛ medi tu kwan ahomache ɛnna nkwala abɛyɛ mu giskai nkwala na ba no akrabi for junction mo yɛ no mse abɛn nkwala na ba no me say wodi abra me so hwe ko betwa krakɔ de akɔ onim sɛ da bi ha kwan ohwe ha kwan kemi ka kyɛw tie mse aka kamika se bi akyɛ ɛnna de si wɔ winiba ɔpemfoɔ ɔbɔ anyimu ɔmɔtɔ de ti ama nyins a wote yɛ mahyew islam bɛka ɔpemfoɔ ɔmɔtɔ de ti ama nyins and by force akra ne by ɔma sa ten nine ɔmɔtumi identify branch no ne mu twa de ti okumun dabi de ɛnna ɔkɔgye we no ɔgye sika no ɔmɔtumi identify no very good and so de tie no opposite for chinipa 134 aye again nti ɔmɔtumi identify nipa na odi sa ɔyɛ sa de hwɛ mesrɛ mu ka enipa we me ba wiase me ne agb fo nanti agb aba fo free mo fɛ sɛ don press ho pɛ dan pro ha me hu bi da agb we me hu bi da we na me ni sɛ godi tulip akwanya agp si fam ọba pẹ̀lú fọ́nì yẹn bẹ kyẹ́kyẹ́ mo ti sẹ́yìn yẹ kọ́ bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ na mo mi kọ́ sábà ọmọ kọ́ deɛ mo twɛ ɔtwa bi ti no a ɔsɛ firiji mu no na ɔkɔ pono afo ɛna nkɔtɔ no agye pue wɔn na mi bɔ n'aba so wɔn na wɔn ti pɔliti fɔni nyinaa obi ati si fam na mo yɛ nyɛ adwuma hwɛ adeɛ si yɛ gɛ yi a wɔbɛso yɛn no adeɛ ɔba ha ìpàkyɛ wɔn mu yɛ bibi ehu ɔbɛ atara fam ha si kyesɛ wɔtara fam sɛ bɔm ɔba ne to so na sa atara fam dɛbɛ tɛmɛ na bɛ pɛgya no ne mu aduro na atara fam wɔn na ɔbɛ pɛgya no kyesɛ amino wɔn mu nkɔ gye ne sika a mu kɔ yɛ saa de no wɔn nim wɔn mu pɔtɔfi kɔ yɛ pɛrɛnsa yɛ bɔ ne pɛrɛnsa ebi firi wɔn no ebi firi nkurɔfoɔ no ebi so yɛ san eti kwara na abɔ na mo gye sika nkurɔfoɔ sika no hyɛ sɛbi akusɛ benya ne sika no nso a fato phone so ana fa kɔto bank ana fa sɛnde na de wɔnyi bia hwɛ nani boys am kɔgye obi smagi guy bag am kɔgye na mo sika akosi ne so yi am ade mo nya firi me indomie guy ne ka sɛ bag fa kɔye de mo yɛ indomie sɛ akoto indomie ne sɛ bag no mo sɛ sika de hyɛ ɔmo hwim kɔ yɛ mo de bɔtɔ hwim kɔ yɛ no indomie ene wo mo nkodi eti mesrɛ no ade wo yɛ no mɛne nya bi obi da ene ana to afo mu no nkofo nya bi ama wo ana mafo hu mbo de ama wo entansi yes entansi bola me bia okɔ mo kɔdo ti ka kwam no di a wache na mafo bɔ no so aban wɔte a wache da bɔta bia wache me ko chito no da mo no adi afo do pipim ene na to ala so se entansi enti menya no mame ni kakra kasa ka kwam entansi eti ene atofo mu ya mouse kan bi utre ye ebe dia yira hwe maami bia ni jawo anwaga joinsin maami na wu sabe na kajetia ewo ho kajetia ene na mafo mu nim kajetia ho sa kajetia e atechem kajetia Dubai even Dubai ye maami bi so mu nim kajetia na fa kajetia sa atam no maami ni wasika o kokɔ d'Ivoire no de toma ahwene e ma de guma hwene masibi papa ni bi ọkùtọ ní Côte d'Ivoire. Producer paul yamma kwan sẹ ebetumi eyana ọpẹlẹ náà yẹ twẹ ne ti no. wahun ebe yi akyẹm sẹ very good yẹ ọpẹfọ yẹ twẹ ne ti ama onye ne baba yẹ yàtí akwari náà. ìpàtọ yẹ betumi eyi ọpẹfọ yẹ twẹ ne ti no ọmọ yìí ne twẹ ne ti efiri so. yẹ twẹ ne ti twẹn. ne kuntun si ne da hɔ. tìsọ pẹ sẹ obi akọ Facebook sẹsi a akọ yẹ page no so ẹ n ṣe 104.5. apin for eternity the from boss partner etini entua so e kuntun si da ho ya awra ho sam me su ma na ye me ya hwe maami dia meken maami ni ekoko di we
kejetia on the fan na hwini odi ko ton na yi nyina no wo ebe frɛ no ko tia sem kraba oba ne pagya kwen woni se maame nya stroke jamanso etwagu nti Facebook a be ko Facebook hwɛ maame ne da no mu ga maame no o da we ko da black and white o to wear black and white kekere de babu maame ne da no ye twediti ama de ti etwa ye no ye twa eti no hwɛ ne ba da ne kyan no ne ba na matere nan ne nan o matere nan so ta se hwɛ ne nan o matere nan ne ba da ne kyan ade dira ye twa ba apim 40 she ye twa akwati hwɛ ule ko Facebook kwa obi onyimo asebe ebam si ya na awo segume ye ni bebo mu tiase na obi onyimo awonyim obatan fa ne se de boni ba ne waye ni ni papa hwɛ ni ti anu etwa no ko Facebook ule ko Facebook ko so me boss ma meke eno da ho no ye twa ni ti tin hwɛ akona da ne nche no hwɛ do onyimo no hwɛ amatere na ba kwafiro ne nan ya tefuro ye de ko tom twaliti no ya no wo hwɛ ibi abebo twamame a oda we ni ti ina we ne ba onyusa ne so na we twa afa no so ne nan eya life on mankesim in she riot ayeva agrom life ewo mankesim. This is very serious issue. And I was a but it's go first who says it now. And you know, say, why or bad time, the one way. And no matter about Banabano, one way till my head, Geno. Yet, Uncle or the one year, me see, first, a matrimotion. What about the one on your home, was you who know to the one on your home. Then I'm going to buy the Omuchamo. Akwana ba no omu twam ho ogani sika de you na adro e bata ho a ona asem no wudi sika na wudi gudi akira ugodi bone no wudi ko bia bebo twamame a oda we ni ti ina we ne ba onyusa ne so na we twa afa no so ne nan eya life on mankesim ahaya ayeva agrom life our man. This is very serious issue. Yeah, easy. But you can say essential money why who papa pro where insurance 4.5 FM ko bi so tiri so e what chane banana what chane my minute very serious issue et masa yeah, easy da mukoni oko Accra eyisu okomankesim ton nti wokunu nyimpa no amda wokunu enda ne amachia ne wokunu nti eya life tasimo wine nega say abano onyem nti omo tete no opon akwa ba se charity no onyo wode amachia nti akwara no opon no eda ne nchen akwa se 29 ebo twanna de ko twenche free so live on Facebook si ambacho obetuna hebi Porsche, ibi abebo twamame a oda we ni ti ina we ne ba onyusa ne so na we twa afa no so ne nan eya life on mankesim ahaya ayeva agrom life ewo mankesim. This is very serious issue. Yeah, easy. Since I got money, why who papa po? Where shall it be on you, son? What two wokun? Emma, what channel banana? What channel my minute? Very serious issue. At my side, eh? Yeah, easy. The Mukoni Oko, Accra. Eisu Okomankesim. Eisu Okomankesim ton. Into Wokun Yimpano, the Wokun ende. And then amachia no wokunu into your life tasimo wine in she riot fan yeah I do we say sir me coming church o me penda da runnings e free so
eba me papa kankasa kofo so ebedi sabri why the time ana na nipa kum nipa ni omu kum ni bie wasan wona be sa se kum ni bie omo waka nyina yo Christopher so mu de opa mu fa mame be san as the Nakufado echo France them say on busa no as what can say la peine de mort existe mais elle n'est pas appliquée. Je sais pas qu'on fait on ne sait pas comment dire why ne ko san ase why ne ko san anya adwuma obia so be san on sait la peine de mort existe mais elle n'est pas appliquée ici au Ghana as what can no obia so be san ko fo an san atame san san dwamama san ekuwa de ko de yana ju ka se be bukuru kra kwa san onko mu de ba fam na me be san mamu ka edi ba bitiri mo sun mami se woto ni oba pa woni ni di agro na wala fo akosi buafu abefa na akwananti no okwaya akotwa oba ne ti e ko se dem no okwai ono asaba no asanu wonam no asanu hwehwa akwala na okotwa ne ti no ye ko hwe no mihunu ni ko bi ne dem na oba ni pediere da ne ti ni ti tiaso e pato no hunu ya ka be ye dai o be ye dai me see Sunday na ba mu say yes iya wa bu mu no se wo na huru ye ana wa koma abu no se wo na me no nam me ba fa me ba adina kwa ku dia kwa na fa me ba na mle me na ka tem se me ba na gira ne bo me ne he me ba no ogoro nti ujitum se te na ba jimbre se no makara no ane na sabe yejimi ene de yejimi ase ene de se yejimi ndabi mi hu te fono mu nyimi yo sabe te fono nya se ko ta mu rantie de se na ba jimbre na ye ba jimbre te hu na esa ni mawi tete no enye ba jimbre na ese ni ate mo he ene ye ni ate no hwe tete de ya ka tete asam a peni fu kuta ye no okwa osi da ko si ne ofa se bo benye ba bia living room kakaka oba ene unya zaba oja se kakaka mu asi da enan be fo na wode krama to anim no de nwura to oba na krama adi kan hia kwan but ofre kwase ba ye no obetan no fa fie abrosan asan antuma asafo ohio betan wo be hia de ade akosu ne no se mi hu na makuma ebi tiasia wo ko badi na be wiase no bitim hwe de to fa ba no se de ne ko ajama nsu no be fa ba de ne ko se mi ko ti agro no akwaja kwani ba hu akwala na fe ba wese na okutwa kwaliti ebi chiba ko she botum meche no okutwa kwaliti ai se ba kwaliti o wi no sa ba se ye sa mo ne sa ko akwala no abo won no ku ni ba no akopie no so e woni denwa e ba ti na ba ye ye mu meti di pa bi ye wasi o you was say near by Yamiti, Bible say, or be funko maybe funya. Anna, I, woman right so. And you back. Say you back. Come with the teacher. I am with this year. Come with the teacher. Yamu Jim the Puma say, because I say, I don't got what you said. Sarah Yajma, Sharia Yajma. Mr. Benjamin, a choti, what to try the penalty. Benjamin, a choti. Yamu Jim the ya and I'm not gonna say yay. I see I obekumere. What 20 years to see I'm not gonna say. I you by going to see what 20 years or putting it and also couldn't the Makoya that and go piano so that I didn't know. But I put them here. And they are ya and the ya Opuniri 20 years. I did that. Yabba, then I do wood from me. Mr. Mercy. Having Minkobi, because Elizabeth could be and we didn't edit every gate channel. Benjamin Busha, Joseph Busha. Maybe yes, me a bit you a corner media bonsam jib with a family. But say, me, I want to come pano and a question community pano pa with a young cool baby. Mate, I'm a boy. Me that's it. I jam also okay. Democracy Africa. I don't know. Kwame, my uncle is onse mo kasana mo ka bibi se tetewo no na bonefusem bi se nkoso. Kwame, say social media na aba no. To be a boniana yetimi anya ho asem na aba kasa fidie ni kasafo ni so ni. Tetewo no yen kan ko yese na ebi mu di bone die. Na na nipa na do so.
na kwa me nyina afiri komani bro titifo na eboni ben se na mema na aba no titifo na eboni ben kwa me se na eboni ben se bi ko chopping for 20 titete kwa me na bablu momom ku yesu omu nyina omu nya titifo kwa me se boni ebi mu abedi tino ka se yesu tie ati asase wesu a kwam de fa so di na do abbo ni se na ne hunya asem yesu na ne hunya asem na ne hunya asem yesu wu ye na gibi ni so afiri yo tim pesa mu ka chem se tete wona ya se desene na na Ekoseko. Na ba ne ka kwa me ka dia kowie se tete no na omoye but ni ente sabra ni tv wai radio kra na ni bi na me dia me ka dia kowie se ni nyina fare ba ene kom da fu ya kwa me obekom skani ba bie no no benya ta se ma kwatete kwa ho mi kutase kan mi kotwa pemfu achi kwa me yemisa kotokosi dwabo nyanya yani na ne mayira bekom si yani babi so yentu amofra ne fo na nankura no kwa me ompebre enso hu senko so hin na tade fata no wa hwe gudie bi adan kom ene ne nsa behu anu opese ope ne ho ntantem no no nso nya bie kwa me onim bra mabre kwa me mabre o timi koma nim kra wa brabo ma ne hawo ti kwa me de me kan de akowie se emema no yensua sade ye besam fifiri ne aye adwumaden ansa ne nya anu aduane kwa me ewiase yeden ende ya kan ne yeboa ne ya daadao na mom enum na atimi gina agama so se have onkwa ewi wanwe ye ono kra na ne nsen kaim onhwe obi kan se media de mentese menuanom on de na tese ode ne papa ye hwa no ono kra na se ne wonti eti meyi mpa se agama so atimi hu se on fata heaven no nyame mfa ne bone nche no because so pam ka bone nyame de chew no obehia me na heaven ho be de na kwa me de mesre obi ampa sum bi mfa ne hu nkowuram wo bekom on kwa asare onye kristoni won kwankramo e won tebosum bia so kwame e be din pass obi o kantwene tuhyire makomfo bi obetam kotokuro so okokun obi so hu e be din pass obi onu wagye atum se won de fanso kwa so de bia kwa kwese de bia kwatena ho etie nkyerɛkyerɛ kakra e be din so hu e de na kofi se Ghana no MC abofu ta na wie na extra time mu adene dodo e mu adene na we ya na Ghana obi kuma to atwene we better home Ghana you lack investigative tools you hear CID no mo mpesa umo bebo na beti se mehu se omo yes ade no omo hye kwaye wem abrochiranka uya ne se atu bo mbefu ye ti Ghana bone ne kwaso no kwame uya wafa ho adi se be ye be hu kra ne yasam ye hu so kra de ne ya wo se de ogora kan ama bi so ye ti wanka etuo minim dima ya wo we be gina ebia ne yam dima ya wo we bana kan hwam dima ya wo kwame ko mo chai na ye nyina te Ghana na a whole MP obi akoku no kwame na so twene sen MP a o hwa busia hwe o man o me ato santra kwato aba ma no na kwabra ni bi age ne krafri ne nsam na hwe ne yabia ene ne tirinwi bi agu ne ti so busume be se ensia kratu se hu afeda we kwamu pa me anchi ni pakro ye sa ade no se ni patantan bi yense ni pam de asu be kom si ni patantan bi na ko hebe manim aso otwe a ofia mango na onu tetemnam onfa so ye batan so ye pemfo so ye abofra so ye pani so ye assemblyman so ye sofu ochi wanu ojo akoda no kono omo tete ni 20 wi a opon akoda no akwanda onko omo se atwa akoda na ba kokoi kwame ene ni na aba no omo se atwa akoda na ba kokoi ya mana kwankyere bi achese we no de ni padua na kwa no koduru anu ma ni sika ya bro ni emisa se sika nkro de kwede be hu anu otoka akokro na ni titem sa no ma no abie nyuma si so tim no de di atrantwe kromo antene ya na kwa me de bia me ka se yenya twan ho ni emre mojani yensam fi fransa ni apiano aduane o na minim se da chian kwa ma temu da heaven wo udu heaven gate just obi okro ndi ote no age atum se heaven kwa no wonko na wonko a woti asase so emfia pim betimi ayo de abako nipa boni fo bi so wotete ono se kotokose se bi wo se one konfo ba beda one ne da na mo ti anso gina kire fa auto da ko an wi be da boni ama ukọ aposifo anku a wo ankasa abako kwehia nkwa nhyewu ka betimi abon de ani atantan semi se Ghana tena ya den kwame Ghana tena ya den
Mate, because somebody does it. Kotia Metias Mu Nsem Jembe, Okoto Bob Marley, Michael Jackson. Wanna catch it? Wouldn't I mean, for crying to change. Seven. Live wajas and Maboso Insha 104.5 FM. Yedi Akogu Mpachom. Mami Adi Sika Ko as Matulis on of Fasamo Kumini Pay. Amoko Monday. Estane Dombana at Asam. Part 2 no Oba Obiako the Pampe or Cape Coast a train Jeffrey so about him for a motor charity no upon Sakano Dano. I'm so China Bako Edikoye. I have a hosem. Info Edia him says here Facebook your page no so Facebook Insha 104.5 FM. What Ogoronka Jamason Akasa and Koso Akasa Akasibo for Enso Ebambi. Akasim Samo Kaba. Kwame Josu. Akasi Yarahusem. Kasipa. Serious. Or Pimfo. And they are minim baby I Kwame on said the bia me kase. If you are a woman baby I kwadru na no yinim. But trust me, mo be am fine shana dream say the ekosi ntie say ewiase na ba we ya na ewiase we yem. Achone kai. The opeso ye bia yere ho na ye. Ewiase nyam na we ye. The opeso ye bia yere ho na ye. Na ja ewiase ko na we ewiase ko na we ye. On se sa nema we ekosi ntiri kwa me wo bo oyire ho kra ba obra ye mu. Wa wo struggle mo jeni titi mo wirim. Se da chi nyame ba po no adi ye ni yini. Ubia ze bibia wo Ghana bia iskedro. Nti eni abanti bia wo bra nyame afa kwam short way bi so e hia ne dana. Mobro wa bi. Anu bre pa ne nyame apagya no. But say nema we ekotu nti bi everything no yesi eye iskedro. No faroche Rotterdam. Wo so okobreso bonte so odobro ni se me den de ko bro. Na do US no. Na ohum a White House gate no come bam say ye mi ko da kimi sa picture no so on tontwene da so do bro o hie ni mo bro we den okudu America ekohia broni a wono wagidi wo wiase ye ka say enti ye besre say de ekoso no ni nyina chi no enye sesabie ni nipa genuine people o mo ka say brew you nipa bi o mo bre extra go mo jeni survive abrabom into ko to say in the china we hear ni bi ana akora keto bi se bi wono so bi odaka manch e kire se bi okum nipa enye obi ana ekum nipa bu ate bi nyame nhira kan na aboa no obi o to an no kredie kwan keto bi na abie kwan di ama no kwame die ntira ti sei me fan se Ghana sa ne ma we nyina ekoso ye ne a me de nyina sobo e de boy empanimfo amanyofo edi eso Ghana ase. You see amanyofo ama bibia wura wo metrima ye say ade friend no kure almost wo monka sabe yet Ghana ha ma abante bi say friend sexy don because me di banku abre wo tibi ko fa atwede e de ko gira MP fie e wura ne fie ko fone dai ko wura ne pomo de sika ko wa MP kuno ne koko ba sexy don no te prison eti because na de ma fa me yire mon ko kan che me yire mo fa me yire mre me prison in she riot fan na fi se Rollins time na Rollins na eba mpanyini ana so what said the minister bi ne MPB ana Ghana MPB wo sexy don sa akra we wuti fia te se chok wuti mi bowro bi fie ko this guy ko won yam ekunu a ka wo ba bi gira but akodru ba bi say yes democracy kwa me nya Ghana democracy Ghana ye nu democracy kabima me kamisi ye nu ho ese da ko mampanyi nanadu mesrew ja soldiers no mo nwa town omo for krom anadu soldiers in krom omo patrol se de betoba omo ja omo kakra no ye ja omo kakra so omo ya shim se yo krom omo nya shim covid ba ya ye say ya lockdown mo BMP no when out is who to akra BPA you bondog hwe bodamfo bi wo menhia side wo
ɛda nana sɛ etu ne maame wuyi a yɛyɛ na eyi a na yɛsɛ mo bia mpia na dwono yɛhu bɔdani baako sɛ ipo wɔ abɔnten bɔdani so bia nkɔka nkyɛ bɔdani sɛ bɔdani nyɛ nyina yɛ abɔdamu yɛsi hwɛ ne mɔ mpia abɔnten o bɔdani bia mfa ma nhyia nyɛ nyina ne abɔdamu tiri bi akɔbi ɛkɔ investigation ɛbɔdam so wate aseɛ ɛyɛ da na bɔdafo wɔ kuma se nyina obi ampia abɔnten saa da ɛkyerɛ sɛ tumi bi wɔ hɔnom Ghana fo yɛsuro tumi yɛde police fo akɔɛ sɛ yɛndamfofoɔ yɛnnuanom yɛ brothers nom yɛ maame nom ane ɛno ɔmo te society ne mu ɔngya soja sɛ no ngu system no mu kakra mɛmama montete bi ni sojafoɔ yɛsɛ sojafoɔ ateɛ to tek ase tekfoɔ bɔ obia mpia na dwo ho ana ɛpie wo deɛ mefɛ sɛ kɔtɔkɔne house ɛbɛbɔ Kumasi a ana Accra na tɔdɔ bia bɛn sɛ policefoɔ no kɔ ɛbɛba no kɔ ne yɛtu nso buru ɔmo na ofa soldiers baako o de fa soldiers for kaka na for jeje ni pẹ̀lú bi antusu Ghana for ye so please ye pe soldiers hwe na suma na sum fiti okofia wo de besu anya tsakire opia bonte a o din kwa asem o ka chance my friend go back lockdown ne ba no na sa wo fa high okre friends new road ekwakosi saa front aso kwa interchange de so no na police fu see by na we ba no uduru ho no so je de won kasa o yesi mo bi antwam ho etu ba uye duro na no ayo si on capture de nsa de be yo si just ye U10 sofu bi si wono do sofu uduru no okoduru no ye U10 won fi ode ne yira tere wo koye se o ye nkahwe oh me do a chance me so fu do no anaba fini so yɛ ne yɛ ne ti udo na kwa na mfi no gira ko gira ba ya na ho o pedewa me sisa wanti na kowa na ne yere ma hye me wura me ka kyerɛ sɛ yɛ ntane yɛ ho wa ya ma ade yesi oba no true because odi agro no so begere de na ye nua be ma sanka sanka do no so ko media udo na police ni so yɛ ne yɛ ne nsase sanka do no. Oh, bro, officer, honorable officer. Oh, yeah, that's my friend. Sanka, you is therefore, Miss Show. Would you turn on there go because I'm busy. Oh, Ghana for you, yes, soldiers. And see, a drew baby, a dear course for Ghana, and it's like, the Bible can was said, you're bonnet for some water tree a man 10 temunti. But for some more such a man tentitra bonnet ashe nipa akumamu eba because we ya with him saying ye china I answer one prison and now Kumasi Central near Nako Kochwon or be piaba. Nanki a chini patte de Moses Tabno and Nisi and them will be dim kwa some near Bon Triokuno, Rollins time near Bo Triokun, Woodin kwa some near Bo Ganam Susan Katsab was a sewing a torture. Sabi oba pemfo ye twede tie free so ama na pon ya say twa kra ne na de ko na ofise sabi ye che sai ni pa we ntide ne ye nya panyi bia me onka che so me ade we koto ya me ya sabi nti eye wo baba na ye ko che ne ye ne sade na ana ye se fansa hye krata ase anka wonya ko disika baby aga na aduro no kwa me sre empanyi fom na nsi fom na ye peso je sini bi fa support police because Ghana for you say you say police for no o me ye nuanom police de ono baby a one ne kan boko kra ye because enema bibiro ho ma wo ma ya ma afi eni suro ni nema kane na nka wum no etu atwa mate kwa me ka se me nkura bre na me be jonso kete so ba na mo age best 4 years en shi right fan froko no o froko na mo 4 years fio nkoso ne ni age ana me papa dan for no ba afie na papa ka chere say me pacho o committee yo oba no odwonso kete so pe bi ka chere no me dem adidi awie me ba beda mu se me ya dara pe me sound pe sorry I'm say 4 or 5 years and we nim na adaba dwonso bio ye so odwonso bio kwa me say adan kra ma na ma nka mani anwo ntonko no odwonso na era me kokata be na ma dwonso asembesi no 40 years okay Kwame firi ho na Johnson try because me surese soja ni na obehwe me because ni atete soja
nti Ghana mesrɛ saa de ekoso yɛn panyin fom nansi fom sɛbi yɛ kum nipa na sɛbi kwasa panyin pa small boy wutimi ko twa obi bati eku no twitwa ne nam de ne ko hye fridge mu na sɛbi yɛ kye wan sɛ nipa we de ne yɛnyɛ no nti yɛ gya panyin bia ma wontimi ka sɛ firi ne ko wo yam roba hɛ ayi mo area mo hɔ no ayi ko fiase akyi hɔ no on sɛ na adwadifo ma no ko da na akonfo akutake wo mo kwan so tamale kwan so nyina sɛ police commander ne ko ho no mo ana wo ye information center to ko kasa na o say efiri na ko an roba bi e be chi mo chi no wo sa akofiase road wo chi wo no a omko take adwadifo na ye mo do tronku no efiri na to twa what's your attack and roba bi akofiase no market to twa mate ye sure sa de no mate akwasi mi da CP we ma kai mampani Felix Foboni nyago for the kansie ye emra akromfo tote se wa bija bonte so na re hosem na akromfo kunku nipa rough man memam nante nkede se kokko ne mrewa omo training krofo be from Peji de ota bija nyina nim Peji no wono ya training no etiotuo kromfo to mrika no achi wonam hane arrogant obatew sesi a on to mrika no achi wo monitor so wo de tomrika on to mrika no achi wudu hane bantuma obatew no sa ga announcement say police ni bia ba che kromfo bia we bia bonito for from bra magi bonus na fekeke as a movie krom ho ani busume krom ho din na ni seni ya daya na one for so gudem and found say iPhone ni bo de gra anya ni se nipa so bo twisi kan dia wo no ageno dia ko aya bra hosem hwenansi a maximum haya koda kete ya fituo dai ni minim yakuno na adan ya ha Ewiase ni seye nipa bi wom na seye aso de seye ma trebia na asefem ebi mo kwano de na so ya da ntweso tum so ayem ya kaya de na enkwara bi aso den abranti ya ono ko jaba junction nipa 4 edia mirasi gan emrante bi a omo fie nu ba bi a mo ti identify mo e wo sam potem ho kesi obi anya save sha koda se pani onye save adan ye ko de say enti e be sira gan pani 4 ye semo ayati nsem duanya manyo sem nye party manso nye kan ko nipa na ayati nsem ewo basa bema ne bisa ho de kakra na ma no so enkoda so mu he de ese kepkos ni amanyo sem mempe if you say politics a dirty game and politics nani akagum anti wonna sabe onwene kuse oyene ba ya nkasa yetu shoma ya yetu kane mu ayema bibia ya yati ba hunu na kan misi banya ma yosem anya party man so me kwa me gong party sa me mpa ya me dan unyame me de Ewiase Mu Nsem me kama dwen nyina se dia nyina no maga na ya dia na ba go for dia ti ajen se ma se ka eso ntimi na ndela jo se wi akra no kra ehu nisi ehun se ukra bi kitu bi asombo anya ne onkwa de kosia e ba je fi sem se si a po na da ho ya wiao e ku sa boa bi nya no ni obi wia na ehuri po a no de sa ponche na wo dwan woni so ente bia konongo abonten so en ko da free school ba one man no dem ma me pam o mi opro asa be ma se mo ma me okobo na ho monko okobo na ho oso mro se si a no ni na sie yenu de be mantim so okono tramo so okono dan obi ntimi hu de si poto obi anim oba ni sinima awa abonten man for new road them and this car to me try na she sa boa enkoda ko ya mama ni hom sa ba ya o si ye mama na dem ho yo mama da ho butu ho no am ko bie ya mu ja tene sa for dem ho nyina e ya ro hosem adan
kyerɛ bi a nsɛm abɛgyafo ka no ɔmde ka ɛnsɛ democracy no amo Africa ɛyɛ nipa yɛso ɔden gye sɛ ka agya ɛsɛ akyedeɛ sɛ ka agya sɛ nante yɛso ɔden aso ɔden pa fita Africa yɛso ɔden ɛbɔbɔ nyinaa yɛka na mo nti a yɛntena ho saa dade kɔ mɛdɛm ase live on Sha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem yɛfrɛ me Kwame Gonga sɛdeɛ Martin Luther mu kaeɛ Malcolm X Steve Biko mu kaeɛ no Bob Marley mu kaeɛ no saa ne yɛnso ɛka yɛtwa ho ba atoa so say a malaria fever Amina naga karina amane to no ya chochi for me o Nhyira FM Ewiase Mu Nsem so mother for ye mo a enafie pesa kuta ezuka ho bi odi makuti ye pa na se mi an tene se na homna na kakra nya no ye tudi na e fa ma nyo ba bia ti on ba ya no pesa kuta so kase kakra na fe de adofo nyina ye ma no Christo program fo nyina ye ma no mo bisa tudi na fe e da wase ti pesa kuta ye ti bi biara sisi a watina do ye sister Amina de to no yango ba na fie da de bi bia be kama de amano sika ye na ya ti free zone go ni extra from na de na de amano na so na mbon pa me na maxi essence bi biara so watina bo kakra so to kuta de me kan say ye kan ni na fua ye no bo ni na no oda mo sika se de nya de ma ye ni ba no nya 130 something thousand 13,000 plus 13,000 plus. There's a case got 130 million. The ever to be answered, the become the amount. Say the moon chain and I would say, in your 130 million. Let's got 13,000. That's also so. You know about Amina, in the man said, offer to Janica, you bet ya. That's why that's someone. To be done, you ask Uncle Sham, do you take one ass and pass what Uncle for insurance? Jemma Amina Saka, now, Monsignor says, Amina, tell us what. Oh, me down Ewiase. Obiara oyi ni te. Obi onwan, obiara ohu mi mobo. Me down Ewiase. Nhyira ndi kan ko nyame. Yakoko a oye de. Oka makuma. Modaroma, ye ba Amina. Naga karina amane to no. Ye chochi for me o Nhyira FM. Ewiase Mu Nsem so mother for ye mo a. Enafie pesa kuta ezuka ho bi. Odi makuti ye pa. Na se mi an tene se na homna na kakra nya no ye tudi na enfa ma nyo ba bia. Tiomba ya no press akuja so kase kakra na fe de adofo nyina ye ma no Christo program fo nyina ye ma no no bisa tudi na fe e da wase ti press akuja ye ti bi biara sisi a watina do ye sister Amina de to no yango ba na fie da de bia be kama de ama no sika ye na ya ti free zone go ni extra from na de na de ma no na so ba na mbon pa me na maxi essence bi biara so watina bo kakra so akuja de me kan say ye can you fly no boy in ano or must cast in my in your battle and 130 something thousand 13,000 plus 13,000 plus. There's a case got 130 million. The ever to be answered, become with the amount. Say the moon chain and I would say, in your 130 million. Let's got 13,000. That's also so. You know about Amina, in the man said, offer to Janica, you bet ya. That's why that's someone. Jeba mu nyina Uncle Sham do you take one ask him was Uncle for insurance. Jeba Amina so kakra na Monsignor mu say siko. Amina, say na so ka. Oh, me down Ewiase. Obi biara. My name is Nhyira. I'm a sales representative of Africa Company Limited. As far as home interior decoration is concerned, we have the best products. Some of our products are Dab water pumps from Italy. We have Hilti power tools. We have Souvenir world-class paint from Brazil. We also have Carrier air conditioners. We also have ABB electricals. We have Italco grout and wall cement. We have PPR pipes. We have Osram lights. We also have chandeliers. We also have world-class tiles from the UAE and Spain. We have rack ceramics. We have Cludy rack pipes. We have Conflow clever drains. We have Sodeca. We also have other air conditioners like Media,
like Beko, like Sparrow. We have wash basins, we have plaster boards, we have spotlights, Osram spotlights, LED lights as well. We also have Kaiser home appliances. These are world-class products. You can find Africa Company Limited on the Ahuju Road, opposite the CBG Bank at the Atinga Junction. Our telephone numbers are 0244 339357. We look forward to seeing you at Africa. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Whoa, guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel, yeah. I'm a CEO of Gamel Clothing. So, person was shot at now you're confident. Now, Pina, now person but you at now who say one hour banana. There's only one place and one Gamel Clothing. Your variety of designs. The OPB occasion Ben Aoko. Just walk in here and you'll be sorted out. If you want a very good African wear, this is where to go. At least you'll be to me matter the shame and now they are judge. All right, so now you know where to get everything African wear. Gamel Clothing. That is your ultimate brand for African fashion. Find us here in Kumasi at the mall, Kumasi City Mall. Look out for the shop branded GC or Gamel Clothing. Give us a buzz. 0557 925022. You can otherwise link up on 0247 210805. Gamel Clothing, the ultimate brand for African fashion. Everybody is welcome to Zest Consult. We are an educational, travel and migration consultancy. Zest Consult is an expert IELTS training center. We've trained myriad individuals to pass the IELTS exam, facilitating their study and work abroad pursuits. If you want the best place for your IELTS tuition to study or work abroad in countries such as UK, United States of America, Canada, Ireland, Australia, and other parts of Europe, then you have to contact us, Zest Consult. Over the period, we have helped a lot of nurses to work in the UK, and day in, day out, we have a lot of nurses that are able to relocate not only themselves but with their families to the United Kingdom. And so if your ward is a nurse or you are a nurse, or even if you are a non-nurse who is seeking for travel opportunity in the most legitimate of ways, then you need to come and see us. We have the expertise, we have the experience that will guide you to make the right choice. As part of our work, we are to guide you and make the right decision as far as a relocation outside the country is concerned. We are just located inside the Kumasi Cultural Center.
We are adjacent the Ghana Tourism Authority. If you are not in Kumasi and you want to contact us, you can call us on 050-909-2330 or 0555-631-633. You can also visit our website www.zestconsult.org. When you visit our website, you'll find in-depth information about our operations, our services, our courses, and everything. You can never go wrong with Zest Consult, and that's why we say that excellence is our home. Thank you for making time to watch us. Everybody is welcome to Zest Consult. We are an educational, travel and migration consultancy. Zest Consult is an expert IELTS training center. We've trained myriad individuals to pass the IELTS exam, facilitating their study and work abroad pursuits. If you want the best place for your IELTS tuition to study or work abroad in countries such as UK, United States of America, Canada, Ireland, Australia, and other parts of Europe, then you have to contact us, Zest Consult. Over the period, we have helped a lot of nurses to work in the UK, and day in, day out, we have a lot of nurses that are able to relocate not only themselves but with their families to the United Kingdom. And so if your ward is a nurse or you are a nurse, or even if you are a non-nurse who is seeking for travel opportunity in the most legitimate of ways, then you need to come and see us. We have the expertise, we have the experience that will guide you to make the right choice. As part of our work, we are to guide you and make the right decision as far as your relocation outside the country is concerned. We are just located inside the Kumasi Cultural Center. We are adjacent the Ghana Tourism Authority. If you are not in Kumasi and you want to contact us, you can call us on 050-909-2330 or 0555-631-633. You can also visit our website www.zestconsult.org. When you visit our website, you'll find in-depth information about our operations, our services, our courses, and everything. You can never go wrong with Zest Consult, and that's why we say that excellence is our home. Thank you for making time to watch us. The friend was say, I Jimmy for Penya so also Obina Tamatia, Abasa Faquansi Nukuna, also why I did Ebadina Yah says so, Mammy Jimmy Fona, Neduna Gunitruso, and I'm in a Fumana, on a Funadiano, what says our Denma, says Abanyan Hokan, Ogas and Yemeni Brown. I am Annie Brown, Jimmy for Muguya. What's your friend saying? The friend was sent my papa soon little so.
Your friend was saying, wouldn't know so to son of Pampaso. Who had an effing ho? Major Nipedia. Somebody ben why you walk. Some may run on. One of the more warrior. Me and one dear. Emma, why? I just soon. When what dear ma, why? I just soon. Your was saying 5 cities. On the ball, pardon. Media, no beyond a bomb, pa. I commanded dear me ball, pa. Sans off on Betty Jagumi Susano. And I may go in time, I'm a ball, pa. And the pa, when you send me anti Acomano. Well, who Miss Mosum Yaka saying, Tifatim did to Tuncha and Income. I know Jimmy, I know money I back a country from. Only your money back country from. I was studio her. That was some Namutri Hamudi. We are home fee. Only to me on so. Museum will be diabetes, eh? Museum will be and then we are rare. Then I didn't for no sort. What's a crown so good, and then must say, as I said, I wear Jamaica, no banable. Miana, me warna, Menenda can make sure I creguno. Into a quack and where you are. How many are you being? My money go no a day poor. Yeah, Bacoda, Batman Jimmy Fui, or didn't call ye. I am Sabia, never be drew not Tomano, near one penny be beer, be Bama one home, and so a blast and I'm in the Meshagum. What we didn't go? No, dear poor one. What Shagum? What didn't you say? I didn't know, see. Make a generous, or you be woman on the face what? I had my face, so many blah blah. Bama Jimmy, many blessings say, when I'm called Obama, Benny, Obama, Benny, Oma Cabo, no Obama, me be aware. Giant some many blame many abre. When I say for Arabano, aye, Narabasonia Bema. Maybe Tia Bear manager. Now the good is Aboneno. The Cacra Capo, who I began. Mr. One a ball pano. Me, me, call a blame near the mammy. One of the mouth. Me, mammy, Nimia. Tinifran, only movie. Mea, Common of us of any. Send me one in Sonoma. Beba now we. Me was so your young four, or Benyaka check a sea power, no. I feel so bad you were bushing my cobanisa. Now, mammy, a penny crammer, Jimmy for. Now, Madame Sakai. Now, say no. To one I'll send any. Mea, for so many official. As I'm for so the many free me, baby. The bit is saying. Oh, Srimmy. When you submit me or so Jaguso, Mamma Jagra. Me. I said, many brother. You saw him grab a day. Then I'll bet you my. Only to me will be asked to fear her. We are home fee. Someone say, Mother Pyarisa, and I just said, baby, Nami Pobenco, Mopam, Mammy Yada, Mecoma. The Castro uncle. 2 days in Uncle to me, just uncle. I was not one by my Amian Macote. Me Takakra and Masaba. Yes, Mujako on him that. More day. Yes, Mujako on him that. More day. Yes, Mujako on him that. More day. Yes, Mujako on him that. I can't make it. Why? It's a good job in boy. Now, may I die, wouldn't me? Minimum coming over, Casa. See? Tell them so young, feel only to one so. Me can't play so whom fee only to me one so. And I saw me and Tina Medina and I don't know. Where they? Medina. My goodness. Melinda, and Yaja Baman so bad one on your apple. Ado. Hey, Akalawe. On any share the papa. Yes, I worry. Now, Bama Jimmy for us. Oh, boy. None of the Jatiaco from Sana Memepano. So, why didn't you say? How are you saying? I asked him. No one not in fear to me and son. When you do me and son, I'm a fan. Bessina, I can say. Now, go to I know. Bama said to me, Mamma Quaint, into me to many in Tata. So, I shall now who Bama dear, and a pair of ran a dubia Mrs. So say me a media. A Bama Banako, Munama. Me no my basa, Bama menenity cries, when whom it's so. What's that on your ma? Okuna Sam in your mother. Come back, sir. This is more day. Since morning, Mitisi are not in Sato Besu, but jump, I mean, some parliament pat. No jump, I better than I may not say. On Pempire. Namide Yad and Pia Mediani. One of young coupon. Why? I saw that said the blabla yenny. Why now, sir? Who are to say, we do, we are some mine. We are Mutia, we are send me a home. I'll free him the big running. You will send me free. Aye. Maybe some Cassie. So I send me chair with dear.
Before na busuam. Nacha nyande. Amane we hunu pa besi sa abre be man so abibia fa nani so. Boa. Ji mo yesa no ni age. Na be man raho. Ji abusuan mo na ton ma. Abusuan ne de obi enu a waton na mame. Eye mia na me ne nanti free ni mo fra brem. So o ma me no. Se manyi na free wa ono no menya kwan ne nanti ntimidi kan yo ma me no free ho. Okum ni ma me. Ya na mde no komye. Ya tina kuma wi aketeju ada wi. Ka me no mpa so mote no. Se ya ma ne fie ada no. O fie sa me da kwasi ada. Ada na ne suma ye. Eno bi na ka e ba se na no wi ada wi no. E bi na ada wi no ka yeti ono so ne de. But adum binti anye ye. Musumai. Yes, nya won kwa na okoi. Da bi mi anam suma ye se so for ne ti jagu mi so sa no me ko hintaye. Sa me tie mi sa me ko. Na se ada ne yesi ya jemedo. Me ma me de ne ko ye anso. Sa ma wi amafo de bebrebe. Be sen. Me timi nkan yo. Ni ba nam ne de pa. Ne so wo beifo. Pa. O dere. Pa. Bayi ne mu de hin jam twetwen ampare bie kumiri hia gidantwi fa bia soboyo ya ne ma na so de hia. Ne mu de hin. Me ba ye na nya atwem de ni bia. Nya atwem. Tina ye nya atwem yi. Na unya abodese ne edi nkomo na utwa bomi. Wo say? Unya abodese kasa na utwa bomi ya den. Na sa man fa abotre. Man fa abotre yemra fom yen kasa. Hai. Yemra fom. Ya fra say. Me. Ya samo. Udi yan kasa. Se na me boy fi say. Me nya ba ya na fa na kwa me kwa ne adi bi. Udi Matias ye de ma na busa say fra say. Udi. Edi abena. Na so ka chebe man say fra araba. San fantim na ye ka na araba. Abena ni araba no. Oh okay. Na be ma de na fra araba yi. Be ma araba nze mentias ye. So be ma na atwe. Se mi ti anadwudua. O ye oba na anadwudua ukura. Irima. Oh okay. Na e ba sunsum so e fra say. Sunsum. Sunsum me mi di ahima na ti o. Sa. Na so yin paketwa. Tigana han ka ye ba umia. Ai. Ba umia oni mo. Me assist. Woni ba umia. Me Martin nka me ni no. Ni da. Na de ni mo na ekoso hunhun mu ana sunsum aye yenim ka bi kire. So ye hunhun. Na wo tie san na wo kase. Nzuba sam me kan ye hint asem tro. Na sam me kon ye tegu mi so bo mi a. Me de. Ma bejewu. Wo. Ai. Wo nim ne ye wo. Ma bejewu. Twa adwene. Na jan be wari me. Wana. Si me do ye de. De me ye den. Ade mani mu hu. Tranya na ye pe wo. O jan be wari me de mi jina so pa. Ya ne o so pa mi a fa be wo so. Bit no wari me. Papa ti ade akeka nam kra me ko bisman wa hye mani bre. Wan? Ne oku jimi fo no wa hye mani bre. Na oni ne wa asema, na studio ha say machine go na otiesi, mentiasi aden. Sa emra na so se me de min saka no. O mo so mo ya no mo di ni dwane. Okay. Nti me di na chi. Ba bi bia me di na chi. Si ono de no be ye be ya ma no. Araba. E refra hu me ategu no so sa. Araba. Se bo ni frani na hunhun bi ware no. O mu anu obawura no. No e de nsem fata ofi. O ma ya omuntumi. Ya ni maame on ni tifi akasa. Ni kunu ni kasa ye no. Na eni ni kasa na nam so na nka hunhun me tiesi ni di nkomo. O ha na otisi ye. Begini busa na odi matem ye fra osen o se frem uni ni wo se. So ware na chepa wadi ni nya che o ware no mfie dumiensa. Ono otie wo ye hunhun na o kasa o se fe na araba. Na so ade san okura mema de ibi. A sabe odi ye ne ho adwuma. Amane gono ene white. Na be man so amane gono. Ye bia na so ntia se. Afi wa soft and stance. Wa kire nyoma hodo a ye toto a. Kugu nkwanta na so fofia obegya na chiridi. Wa kire petia, wa kire wedding gun, mook ne duene oyeye sika hodo de kan ho ti araba ese mo nko dansa. Honhum na daso no mu no. Nyini pa na kasa no. Honhum na egwe mu a ene di nkomoyi. Wi dia sipan. Esi. Ti di araba ti ho a ne yekan ene wa. Na fe so otuafo. Sikwa be na fa so ahonhom awari nipa. Matia no mo ti be samiensa. O se oda na wo hwehwe a mutim gbowura. Osisi achi guo kankan ma no. Sabi mpokua guo yem guo be basa o ta expose ho a obetumi aware o. Wati ase. Ana afen so obi o pentina nim multicolours. Indigo, green, blue, black na dem.
so no so mutimi ware na fe sa wo hwemo wura tintia no so mutimi ware araba a bi ni onema hodo ho wutie Ewiase Mu Nsem yefre me Agawusu the gong me pasa mo ka bi mame ha no de me mo ka bi mame so nya me re mame na me nyo bi amesa kwa ba ne obeka dem ha nya de nwako obeka dem ha ne yese wana me nko so ye dua so ye huma so ye kankabi so ye sama so de na obeka dem ha ha no last stop ha unti man so biam da si ya de she betum aya hwan nka me ha ne mretintin na nka mo stop me ha Enjoy FM Ewiase Mu Nsem so na ba no Ewiase de Ewiase Mu Nsem Ewiase mu tan si araba oni Ewasem oni jafo wasem o dabi mo de mitie mo kan mapa o ya honhom mutie bi ohun Agawusu the gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. Teacher danko me da asibi so atwa yakotwa ho ba ahuru asepa nya asem ketwa wona ba nyina obi a show cameras obi episode ni fe be omboa seti bia ese no din komo de otie araba emra otc e studio ha de na din komo e de some part 22 atraso ye ko mo so manum ye ba ye to so bia e de atraso e Ewiase Mu Nsem live and we show 104.5 FM YouTube Short TV Facebook insha 104.5 FM 83581 83582 83583 Ghana ayahu bebia enyo yeka man so hale senior hale ita senior colleague ho eba jo dina ka sefre wow this year honorable why zandu be kwai asansi se yasa se pe my uji for come now sale yo yetio ana na kekere to wato simi na sansi uti o my friends the gwan ya no me tin pere me bi na dia abaya lo ke de alo de pa o ai inside ye dumu ana ga ke mo de radio station bia ngaya papa mi se je sa no me tin pere me bi nti mo de ye da tuye papa ya chuma sansi uti mo me da so Miss with ACP hale hale 83581 83582 83583 83584 hale Hello Kontonchi je come for you Ofakwata ni okay Ofakwata that's right well Kontonchi mami emu abaso dwumadi awudi eso enipa na Kontonchi Ghana ha de champagne fofo mu na ensi fomu a ni ekoso Ghana edin pa Kontonchi media dia na ha me say obi akukum obi no na yesa se di person ko fa lawyer ni ya de kakra bia na chete nipa no kum nipa na ye chete wa ba betra asase so ase kan ye ti obi na ka okum obi na ka twetwa na yakudi bia ko bi di boni akọ be jai Kontonchi na kupon sham na dwumadi amu di na mencha wo ma me na brago atono so ati na ba pani kofia so ni Mr. Get ACP hale hello Kontonchi je come for you baba ba no ebu japani Kontonchi moni ajuma yeah Kontonchi ade ya mu kan nyina pani ko mo tie da bia o mu tie hwe fampa ba Kontonchi o mu kan ajuma ama ye hunme so na ade ye me so na fulano o mu fa nkota pani porto any day na ma kwanja ana be haya kwa ko di company for no an kasa tuna ko mo na so a o ji kama ya mi da pa Kontonchi mun ya mi shamo ye da se je come for you hale Agawusu acha udina ka sefre ni wani ni oh wani mi baby Agawusu that's right you go mama chana na sensuko for edumaka sekesi ni ramja o students na mageka semu ni aka o me ofa se nyakopo wo hira wate o janzo me srawo asema mekai mu hwe yiye na mo ampanyifo no mo fa nkwa dwendwi mu pa kania TV ba foforo no mo ya concert party ni nyema uti so bi kumobi da yabi enne fa bra na me say do papa bia wawuo ya so ofri ayi fridge mu asa ba fie so TV so ani na bra ba ji we ni ma we na ba me si na mo ha na ko ba bi sa me obi number TV so me kwa me ni fa ne da aka nko ni nyina gugu pesikadro asase ya meka to fe oba ye nyoshi ye ni sumoja ya dada uko diwe ya asase na fe fa moja kakra ba fe be wiase fa pen for bra when the master ni man ko no yes rampant for TV omo mun yesa nyemenya ye nyo bi amfiri so entika uyo mampani to abo za afa obi be kala o for mampani ti uto e ba be twati akọ na na de opi
Oh, I hear my crowd. Bye bye. Yeah, that's it. No adventure. Hello. 83581 83582 83583 83584. Hello. Hello. You got your dinner, Casafre? Your friend Moses, make a few of what? You, Moses, you're going. I did with you. The old kind of say, and never have a go on the road home. Was Suma Misumasu. Or go on Suma Misumasu be pan. I'm getting it. And I gave a what I did the boys view car. Umo bien if you know what dear they do of Wasa. And I do you, was a police opinion, and I do Wasa, Untminton. The phone baby on your car, would I do ya a yagro? Or a Jews. Oh, can I know correct? Or go to Suma Missumasu, Yagro. Uncle, I think it's a good person, 1 year, Nankwa. Huh? Says me that me a watchman, me that this year, copy inside the better. I feel I'm 49 years. I don't know my age. Me come a page our rebel. Oh, the Udia Kagu Yanko Ponchera. Oh, so. Hello. Hello. Yeah, that in here. Yeah, Jamava. I promise to me budget you. Now, they are going to have the gun of Benevo. So, what to pay that? What to jump on the bar? Television says to better almost Madame Yako to say, oh, this to draw as a says to me, said, or Muscadoo. Gun of Benevo. It's a matter of him. There are one for Nusia or only come. As I said, I got a couple you're the CP 83581 83582 83583 83584. Hello. What does he? You come for it? Why? I don't know. I tell my prophet. More Bemedi. Yeah. How is? More Pajimai. Or Belgium. The channel papa. Papa Puku. And then, now what do you do? Debbie and then I come see. Somebody say, Cha and Colano. Let you from Colano. Nobody has money more. Maybe no. And then why is it my man for? Some money, someone for. So now, Messia, I have prison. Sir, I don't know. Who's a head? Who's the first one? Or be a prison bar. Was every minute show and funny show. Which was in a key and then again, you will be aware for her. A Jano over your knee, a bit of voice in or Moko prison. Then quite a day and Gabako. It's over here, no show more. Or when you know, professional. Who's Uncle B? Are they? Ah, whatever they get him roughing in the trap, which is good. Without me and that, they're coming to the big house. And there could ask me. Ah, Minya Babinis, Hamburg, Michan wife, who gives my crowd. Hello. Okay, if I call you, I said, Antonio Kaka, now for yes, and to us live. Oh, yes, some so. Ya Titisu promo, Ya Titisu, we are Franco, Trading Enterprise. Ya Titisu promo, ya Shasia, and Yami Admo Ochina, 1st September. Because 30th September 2021. And also because Samsung shop yeah, not to iPhone, Samsung, Nokia, Smart TV, a 52, and because 55 inches, Nina Yatitiso, for accessories come home, you be a Toby, Yatitisu promo, about your shots of Yadma or China, when they are fair, 0246 42. 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 0555 939311 and now Bomodiana call Google Play Store ne download the Franco Trading app no be the so na website francotrading.com there goes na obehubi ko jabancho awadum shop back no and afi wife am che Malcolm Shadimu and a prudential back Shadimu Kufor clinic Shadimu na afi keje new market about your shop back so honum but you na call your website francotrading.com na ko fire your official numbers no ko funny baby ah na so be your numbers no Franco Trading Enterprise phone papa fee we na show must no and no safe cry.
Dr. Amuzu Ashena Sami Yakodu, the pennies doctor, Dr. Amuzu, Herbal Clinic, the pennies doctor, Bema Mema, Matubium, Mr. Bema Untmin now, Naso, one Casa Udrum Paswa, now Yere Obano, or the Venom Aya for Mr. Bassa, also Amuzu Herbal Clinic, the pennies doctor, Bema Unsiajene, Mr. Oko Dr. Amuzua, or Bemana Pika, not a P. I say Kokono, a Drudia de Krana Sebenku, Mr. Tefam Obana Udianua, or ya abortion crime, and Tibema, Utimisha Benny saying, a Muzu Herbal Clinic, and I may come for the amount. Sisi Yadia, Unam to Yashi, Naja Utipa, Mr. Enema, Husano and Terminal, it must say, Yako the pennies doctor, no Timo, or the Amuzu Garlic bitters, Abedaso, Mojan Bedia Frisani, Amuzu Kaya Barbitters, and no sooner been on and Webesio Yafuno, stomach also Esrono, Amuzu Pia Bamis and Su Gaso, so, and Namia Diabang, and the Wenya Samri, Wankasa, Edunia, Nina, Mr. Dr. Amuzu, Etiabo, Amuzu Aba, Mr. Su Gaso, Tidia Madeja and fever, John this now, Esrono, a Hinia Behu, Dr. Amuzu, Tafo Club 600, Kumasia, a Chemubia Trasno, Fred Dr. Amuzu, 0247 776743, 0247 776743. Onomia, I want to go so. Opo se part of Maracas. Onumoto, about Tabia Herbal Mixture. Tabia Herbal Mixture. Doctor, Professor, Malaria Natitiwa, Tabia Herbal Mixture. If you Tabia Herbal Center, they did so, we are married. Nancy Okosin says, sort is near Boprum Pam. Sans a transmogrify, head in the Tabia Herbal Capsules. Tabia Herbal Capsules. Ziadia, Udenche, Oka, Asawa Bonaba. Wafudi as Zidia, here, Tabia Herbal Capsules. A Trapeti Gana Fanina. Nemo Sentimentum, Tropical Dani Herbal Room, Fedmensko, Koinak Ashtown. For 0243 686861. 0243 686861. About for Francaho, O Macrano Fonso and Cohon. Alaska Star Enterprise na Samiri Yadruwe Ghana #1 sole distributor about quality and original wallpapers a honomo ene yeko etimesre fiewura nom ebia no asi hotel restaurant sport ana bia baby ena ubie ana insurance asofo hodo amode da no Mr. quality and original wallpapers na de Alaska Star Enterprise ena mekan for the amount na nanu mahimfie Mr. you different designs you different colors etimesre say usi fie wie na ba se wo quality and original wallpapers main sign Alaska Star Enterprise or the blank curtains out do abedwa so a unya bi di siesie mpoman prona no na chese bi sense ho sans na the design ho na chese ba biewu etimetress yan hwe na kira kwan okuma se adum ye ne boss FM dia no hwe sans no ye ben Prudential Plaza pa yi enkan yo tiptoe lane ye ben Circle Mall enchemu bi atras no Alaska 0554 114878 0554 114878. Casaproco, Etiopete, Alamo Peters, Yanka Sansa, Nubra, Nutai, Hahama, Nediayo, and a spirit assume, Madi Disu Deform, a man who are ding, and what Empaso, Empacho, Essential, everyone Matro, Chakakani, the good, Empacho, Alamo Peters, Titiankedi Precope, if you know Quay, Mr. Conum Sambia, and Conum Fuinsa, Empacho, Alamo Peters, scientifically, Yaivaluti, for functionality, safety, and quality. Authentic African Peters, non Alamo Peters, authentically African, Empacho, for Franca, Unipinifiso, Empacho, Alamo Peters, Head one, Jebby. Adokota for when you do when your Diaba Center, or Makuntiapa Mwazi Siamanoka say, or Dinya Diaba, Mr. Abedaso, Mr. Malaria fever, typhoid, jaundice, and our Numa to Tibini, Menoka say, just say again in the Pedon Yarabai, Mr. Nadia Heba Mr. and a mecan for Eddie amount. It mestre, Ubora Pharmacy and a Heba Center, Yam Sibi said Druben, Nadia Heba Mr. Yadina, Ebefrini Pedianum, Namojano, a source sonne, Namojanani Ati, Nafwena Pumde Mapa, a Nadia Heba Mr. Nunumbi, to Fomoshi, Namunko Kenji Heba room, Abidjan House, Sansona, Atonsu Monaco, Konak Heba Ashtown, Danny Heba room, Freddy Men's Keu, Habme Asafo, PF, and so our Tafuni Road, and Chemubia Trasno, no friend Nadia Heba Center penning for 0558 565890 0558 565890. Dominion, Agofa, about your angel, potassium oil, some 91 and 23, Ediaba, about your anatomy in here, about your Uyusubia, and Petuo,
Fiabushunum, Awarianum, Abrabonum, and our spiritual and marriage, spiritual attack, here, angel, potential oil, some 91 and 823, a country connection, but you're being tentem, and I feel so, I do some encoye about your angel, potential oil, some 91 and 23. That's it. Now, open favor, some 23, American Farmer War. But Insure FM also make a be, and I feel point a support Konongo, King Solomon, Atimoda, and I feel Anti Akobam and Coco, Germany, Frankfurt, Peter Osei, Mensa, US, Virginia, Roxon Etobio, London, Mitcham CR4, Noishet, Lady, Benny Street, 91, 900 Gent. Isaac, ya boating and so on. And no D4, Joseph Mensakodi, Asia, Kumas Etimetim, Tabum, Bola Junction, and Jordan, and Ebranda, Nkoko, Trado, Domino City, Koserabia, and I feel Inka Amasamai, Stadium, Junction, Countryside, and also a year, Yawadabia. And no D4, Joseph Mensa, and Ninkomo. Come on here some channel, and what 055 44 77 959, 055 44 77 959, 05 04 60 4122, 05 04 60 4122. Kuyadwuma bɛyɛ fofofo na wankasa obra nya kwa na wagya tum sɛ ono baaya awudia no menkani banchi ɛna afei bayire abototototwe na afei atosodie ne koko asodoso na wankasa wagya tum sɛ enwura anyu mfudie ne moso ɛyɛ bra do hobo organic farming aid ya ya to di offer mesraw ubora agrochemical shop bia mesibisa den offer wey organic farming aid ɛwɔ na onim di wɔ kuyadwuma ho ɛna afei asɛ ɔmo hwɛ kuyadwuma dwumadi ho ɛwɔ yɛ mamu Ministry of Agric ɔmaka mu tiapa mu ɔmo de aba offer wodo ho bɔ no a wankasa bɛgya tum sɛ kyɛ mfudie no yɛbɛsi akuafo hina ne sa na mesrɛ sɛ onya offer de peti mfudie na se a ɛboɔ no da fam saa so na toa baako asase ekamienu etimi di so dwuma na basa wankasa bɛgya tum sɛ ɛmoamo wa bɛdu no ba ni nyanyina ho bɛwu saa so ɛna basa asie mfu bebree ɛma no saa ma nsɛm sisi cheche etimi sraw opɛ farming aid yɛ bɛboa ama okua adwuma no wɔtwa so abapadia ɛyɛ offer mesre sɛ ne dosopu akuafo nyina na wo agrochemical shop na onya offer bohwi na kɔ BK Kire Agrochemical Limited ana frempanimfo 0244 233760 0244 233760. Ema connection man bia emu se connection man be wiase na fa wiase mi sanfo na ngro mane e pa cho sei ya Akiba Travel Tour Services e pa cho yedo ko Canada, US, UK, Switzerland, Japan, Ghana Tourism Authority amo akonya service ahonsem accommodation and kra and on Akiba Travel Tour Services to me kana shamo kuma se akotia line Central Mosque honabe Akiba and in Akiba ni komo na nyumre e was 0244 219 836 0244 219 836 Akiba Travel Tour Services no mu amasam ne so abra mum na mencha magya ho me awurade anu masem ni anu ntime sra wo haw bia aye okoda na aye odadwene oda ntime na yade ne nam ni paduam odi achinchina akwa akomfo akwa ya zabia hodo ni nyina unya ya asa mountain of victory asafo na wiemre metimi akamfo de ama ho bonsam ne wudi wagya tum se yade bi de wato din me yade de sofo pani ka nyina ne se ubowura hope na yade nyina afiri ni paduam utie me yabo odua ni tandua ni nyina oduru anu ma asebetu afiri ni paduam sanso na ho bi show no da tumi bi ware ni nyina no abusuan konu abusuan no me ni nyina ye break ni adome ebia na wutie me wodi ane kra no kame se wachinchina be odwumade bi ato di emergency da china de ko atwema twede Joshua Junction emergency tumi a ompe onkoso ompe ye ompe akwantuo ompe ware ye twene ba ne de na chiwade aka no basa na wankasa wonso wudi adanse akoso no dwumade na bafia na duru di adiane abo akire di amanware Prophet Joshua Barnes na adanse na ibocho nti atwema twede Joshua Junction chemu bi atras no 0540 447000 0540 447000. Natural Company Limited and Sano Germany dedica Dinard capsules dietary supplement manina mamutanguse and carbonated and so white green yellow if you are in pacho or de begu o compass out ya uniatinka Dinard capsules
capsules which on Sunday tomorrow and as what is a count Jesus or Kojunso okwa ebimba na so the say be gbe wa no so na mo do e ba cho ya de when you copy Proslav capsules just ne pa ya e ba cho ne ntafo na be wo here Proslav capsules ne mo Joseph from true man obey true no ya mandium ebra wa copy true man capsules na say entimi nyina so pa odumja rough dundumja basa ebra onam be poso e ba cho here true man capsules is one gem check na gem grigri ba cho true man capsules oy wika true man e ba cho sisi ya uni atinka bema true man capsules na make from wo ni nyina naturally company limited one sanu ajuma pharmacy bia herbal shop ukwa bodin benjamin onumbi na menu assessio if naturally company limited for 0249 017101 0249 01 7101 0204 616161 0204 616161 JHS akana can say media sonkwa sabre me no ka say o number 1 akan radio station 104.5 FM ya deba wa kwemu etimesre school ranom afei awofo amu tie me nyina me so ya mamra ni amane no mofra ne ya to atwene enu nti JHS akana kan say dwumadie ya deba se be kanya mofra no ne amom ntete sonkokra na abofra bedin kunim no achede botwo sukuu kra odam so ye be chena de etimesre sukuu ranom ne awofo mesre se mu nyina muntu na mo amomofra no omuntimi emesi akan bi na mesre se obi kra bisa de na be koso ye betimi kra bisa akan amamra ne amane kwan so ye gya ware a de na ye gye kasakwa no akirem yankase ebube ne atebe ye betena eti ebube no akirase eti message dwumade ne be piso ntinyu mflim ebia na wadwuma ko bu pese obeso yasene ye bie ya prato obi bia amra na mfa mu mehye na mo so yasene me no ka sei ayasa bia ba kwa oso yasene ma dwumade abe akwam Faith Homeopathic Center omukura asene dwumade abe akwam onso oju dia abebodin eti message ya die nyina ne last stop Faith Homeopathic Center meso Fred Dr. Penny na wankasa kwankire bi ene wadidie kura na wasi asesa na awoma no so Fred Dr. Penny 0244 583859 0244 583 859 Mami koso se bana be so hwe na be se tumi efri so nyankopon ho mami koso e Ghana ha sei aboa obi osusum kan so bibia eto odakwam e ko kama no so da bi mi de e se ni ko abrochire na okobo abrochirefo mami koso eduru ye no e pacho waboni pampempem e nan no si musa se waisem enkoye spiritual attack jumasem ne enkoye abrochire kratasem na waisem basa obi joba na se be ma no ana se be promotion omodi episode abrabo imu a omodi na push off ma mami so any come UK phone kwa and afa bridge phone kwa and also here Ghana for mountain oba obesesiemo and many mama so any come 050044 7908 469914 0044 7908 469914 0044 7908 469914 Talita heba mesana samre me kan for dia ma ebia na waje atum se wo liver problem ebia wankasa waje atum se yem nyama nyina sei ebia no waje atum se odun so twa obrebo wo sa ni nyina ho atechema Talita heba mesana me kan for dia ma wonu ma tu ntimi bi ni nyina me kan for dia ma ti dia de ma de dia na John dis nyina no omu so Talita heba mesa nonum bi na nsesiu etufo yemohwi ni enkwagye ni do so pobre e ko Sax Pharmacy ananse Sax Herbal Center enu opatase Block House also chemist emrum Apidank Herbal enu so emrum Misty Herbal emrum Kolnak enso Ashtown Premium Nutritional Center enu so South Johnson sabre ni dosopu nchemu bia betra so no afrem panimfo 0243 329 338 0243 329 338 Kami ya tuwaso ani eko New Bailey's Delight Mr. Wa wanum Bailey's dano we ya man ultramodern touch very tastidious unya bina no numa esiesie ni peduano ne nyina ne se won so di ahini ewo mu etimisaw unya wankasa bottle ne baako obetumi anom ne be na otwe sanso na nya hoho bia wankasa na nim afere a mane no mofuinza mane no sapa the New Bailey's Delight na o mane chere ewo di freezer nim na the seven hoho bebia nyame
do aduru so hye ho animonyam na nyame hye obi ebia na ayo hina assembly man sofo a wutie me ana panin be na wo ankasa ato wa samre wudi na somdwem unya hoho a mani hu so so ani ate obeseb na be fo kwan so a new Bailey's delight. Food Lovers Special African Rice okutuma among the etahopo to Jimmy na de ka hunyina a job video bia Bagbo no ya ka sha ka se tennis ball e ba cha nyamo e be dem se obra na opedi obe mo padia Food Lovers Special African Rice here e ba cha during the be on nyamo bia na pa cha mo ne ba ko pe Food Lovers Special African Rice and come on Janibia fried rice plain rice jollof rice porridge nina Food Lovers Special African Rice tu ko doma esumo etaopo na mosisem na fili Food Lovers Special Fragrant Rice. Kwame dia me nso bi di wie ni. Universal Prayer Camp na samre akodua nyine kobom pa ne adi mpa ne apubia gu form timesre samre idadwe bi na daw so a e so nya ba bia atmosphere na eye good nyame aso abia dia ma atene ne form pa ye na so kobom pa ye ho na otie eye Universal Prayer Camp emre da camp hier ho a no kura ne nyame anum ye promo mo ho siesie eti se Kristo na chidifo no eti ase oba be bom pa ye ho ma kata oti so boduku sanso so ne yan sha trousers ma ho chechire mitu jame na oba ase menkani a shagu anto bagna be woso e de amanya me mat ahwiase Mr. Universal Prayer Camp ene ye nyina ya kro na obi bisa se omudwuma die ndabe ne daben ene omuhia ukwada bia ye hia ye no de council nyame nipa esinkonwa ne wonu adi hia wa no ano pa no nse pe no esinkonwa sanso so na fiada bia anopa no nwotwe de fa osom kase koso premtobra na ba wie twa ne si anwane mampa ya da ya mra ho eti fiada bia ye wiane abompa ona chekoso eti mese ye sha ase anwumna no nwotwe ne fa na fa abege anopa no nan pepe pentimesre ye nyina ye kwa Universal Prayer Camp ebra de ani kire adwetia mpobi kwa ne so a na Prophet Joseph Opoku obutu nkyem bi atras no frɛ nyame nipa 0248 889 194 0248 889 194 ye pusha mani akọ Kofodia Eastern Region asembia si ho wo mo de nkede ofufuo na so de wo mo na de awu wọ́n di sẹ́ adwuma no yẹ ká ọmọ nsọ ne yẹ nua akọnọba akọtwitwi nkọmọ nkọsọ nkọ baabi a ẹyẹ asẹm bi ano ọden wọ́n ma de nka tim ẹdi ofufuo na wọ́n di ano ọden hello akọnọba aho ti sẹ akọnọba ọtí mi nka. Macho me so papa. Yo abusafo nyina ho yẹ. Obi bia ho yẹ. Enyumre watimi ati bia de. Me pacho me nya bia de. Ede nyame ase. Wo ma de nkede ofufuo. Tinko na we de ade awu e ba nse ne ba nse ye kasa enfoni no edi ahim on Facebook omonya ko Facebook se opani bi ebutu ho ye de tawo de chirinti e na moja e pram no e ba nse ne ba nse akonoba yo me da se we de ene dre ya de Sunday mo kwati ana na bra na abobo 11 o'clock p.m. na manu bia ye fe no ayam baby tamponsa oni ne kuno Eric amwafo omo ware ya se eti omo wo ba a we di 15 years na ehoko etrese ebra na bobe 11 pm a tete okobo ena omo hu se ayam mami ne kuno omo di etoko di free omo dem woti eti eho ena pa Eric esa tete obo ayam nti obono no omo abofa 15 years no ehun se de eni ya nti odi America na efo no wo no mo ni maami no enua emema bienu na okobo amane so okobo amane no na omo nso edi America ebedi ho na ombedi si ho no se omepata entoka no na emranti bienu no nso ekoto se Eric amwafo se esha se to omobo ti omobo no na maame no mebi tamponsa ebora gade ekofa wo mafu eni ku ode bo ni fu no etipo enti amno mo ara na ne fu eka ajira otoko ma bo bia sa se efam no eno mo sha se efreno Eric gudina chete watwana na no po enti yes ano ne pa no mse no odo site na mo man ko bai
Abraham for buy no. Not just any work on no idea. Or more your mom can get out of my journey. See, a farmer for 1 year for here, and I push it for a baby. On Bemona, on my bed, a man, I will give me a beer starting in a 36 years. Now, share it on what was on 40 years. This is the maximum, actually, about 15-year-old boy. I'll move to the airshare, a year or more family, now, my young, more strong than me. There are some mine are a bank that time and no bank who we are eating as a my 81. Akonova. So you for near go Facebook says ya or page one. If I check Facebook says ya go Facebook insha 104.5. Emmanuel Shea from no Moja Efina sum nam no himu na e sone from. Akonova ya hu say as a town bi e adichinity and also anything. Abraham, or day a young woman a bonus and also for Namujan from. And I am for quite by a big edit towel where somebody can swim out the cell on weapon of fire. It is dear, not of Okuma, Unia. The good Samaritan and now Uyi towel a little chilling guitar. Abraham wouldn't do a central hospital with your house. And there's a doctor there with one and another. And see, Mojano, not if he has assumed an answer to him. Or the born, baby, or the born next high. The Mojani is people and a been to bring a been to spin. I know. Oh, and I said, Bogota. A bunny will be out in Fizai. What is here at your 40 years? 40 years, and about as well. Obani was 36 years. You never been idea by coach and come now. Put it to you. I put it to you. I said, I put it for afternoon. Into one say, into almost young, or make it. Name me no mammy, you know, I come. Not to say that your mark will just leave. Matia Conomedo as a P. Yacopo and Shaw. Best about you. May so medals in check you for now. Yo, and now be catch up with a crime gong. Then you know about it. A bread, my dear, so. Na emano had emikundiame had emandiame o se niema hodwa emano di ye mema no se man ka so pemu aka en sembedisi ti kwame gong enche makache producer se omma mema no kwan no muso enka de mandi ye wo mo number 10 se mo wiase musem so pa ti yeso be sakrem e free o chore kono wo a oba bi do for kwambone so be wiase musem so beka se huhum se nyina beka nyina aka ho bi ya di me no den so ba ma wo ma so nikrotiko po kigra mujanam na tiko na so ni hinum nyina kanana na ya mutu okosesia ye page so awo insha 104.5 FM Facebook message for in etwagu pa ni me he kakra me he e man eda ho na town no eda chiniti na mujam fi na tiko na sum ani ni hinum ayara ho sem kase iti me man se mo kwan Samus Macama, Ewiase Mu Nsem so. Nima Hodua, a man yamwa, Monsimuntimi Cano, Mumpam Namunka, Tabiati. Kwame. Yet Yasem. Now, Kwame, media, me, Biasam Nakan, and say, Ubekum no. Abrantian is saying Sikasa. Uniska. And Sano Babenya dreamed of for conversation. Kwame no Uzika. Ya no bu osia o me yire de opon se miniska nyina wo pɛ me odome so oba so opɛ wa bra hia wa oboa opɛ wasɛm minima branche bi akwa me ne mpaboa keke kɔte wɔ na se Ewiase ɛhɔ a oba ni gya no danao na die na wɔsɛ ba sɛ bɛma pa sɛ bi mpɛdi asase da bi akwa me mfa nsɛ sini yie na da bi otimi mu oba wa million Kwame bisa se oba no onfene ni nto se sika no so ya ne bone kra nko anya na hwe Kwame be kom abranti asa de asi wo de makono bani asem na chia no yemisa se when was the last time papa you order for me obo akoma Kwame ya sensebe be se ansa no oba do be fa sa kwan we supa no no hu so sika asa e be bia homo to me mema no me ba cho mpa mu nka untimpa mu nka ban chef so hwe me producer na jei Musumpa muka nima hodo amande yema musumuntimi nka na braso se musumpa muka ebia homotuma de basa metia no bema ne bram ho ya di o ma denchi no moja fi na tiko na sumni ni hinum nyina adai
Ko Facebook says here, Insura 104.5 FM. Bema no wa hwe ne hwene. Ema ho fepa ne hwene tintin. Na moja fina tiko na sum ne hwenem. Keviat me bacha metio. Kwame ntime de make an say obekom so. Kwame na bema na nso kutasu ba boni bia nsa no ba bede nchiu sei no. Na da mo ma one and be say 10 times so. So ade o ya wo ye me mpe o wan wi akam do be fa so. De saa kwame de me ka say ka be ya nka obi akwale anka mo yen kɔ ne nkɔ hwɛ oba yen hwehwɛ mo adwinum. Asa kura no makɔtena wale na se. So ya so amutugunu so. Anti pofim pa omo ne freti ko ne bae. Kwame ebi mu nya marriage materials. Eba sa odwane. Kwame ya na binim sa ware no ewo wanim sa ho fesite sa de sa bi ko asori a ho keka wa so da mozite. Ebi mu on ma hwe na adwuma wa begia tum se onya nuru sanke ware no. Onya nuru se ware. Enso so na sofo bi asa na empepre ho ne ahira so amo mo. Hwe Kwame ntiwe yemi sa se maami otu sa na mo. Otimi ne kunu no so mo nsa so mo kwa asori. Wakuno. Kwame wakuna to atwene obi ya na ya kire no na Ghana ekosi sai kwame ye de ya wakum ye de ne kotum kura kwame wo de ko prison ko we obi wi akokɔ wone de ono akun obi na to nsadidi de ono kura kun obi kura ma na aduane fresh se minim ya na Ghana wo ye bone kase an ye to asem o sese o so ho etimi de mesre nyame o mi antiase da na sese wakuna jane manso so What no ma tawo katena ti ni nyina afo ay moja tawo ni nyina ay moja afo na se na no den se me de me ya ne se emofra wagya o mama no woti ase kra na otimi ebu ma ahwe o musen na de si on kan ho obeya na mofra ne so abeya de so atu Ghana so obeya ma mofra ne so ya de so we maami otu sa na mo nyinni se obenya adwen papa bi atete ne ba so ma elo ya obenya adwen papa bi atete ne ba so nko eposi ni anase onko ya adwuma papa bi onye kua entrem ma nyina nya aduane ni menyini se maame no obenya sa adwen atete ne ma obenwu ana afei omodane nkurabo ne no omabeya de so mo ma no ni asema ni ya kan sa mo fra we ya bi o papa bi se ya kunu ya ne ma ene baba be ye sa bonefo sem no because ya keke janko ti obetia ne ma no wani ade wo mafura de nchini no o ga san kura no ma hu yadi wo mani de nchini no kura no ma hu hwe ya bemma kwabrane obosi hwe na ba se egu no anya de wo ma de nchini hwe de aye no na kwa me ya mfin kitinkiti de zeni yenya ene ne be mo jane so no sensuo aya ure hosem Ghana na mate enko so me da se mema nei mumpam na munkan me ka say abawura a house of fire and anointing ministry international near the Fupani Elijah akotwin komponte nyampon e sorry so 10:30 mema no mpam na munkan kwame bema na yire ha na ansa no betimi aka je so atwa bi o mema no fere adi mana ka chewo kwame mema no fere adi o we are sure me se mema no fere adi o na se man ko de wano kwame emma ka se o munya bi o bema bia mama fe na mi kura mi say na mi kura mi say mema na mi say mema no mpam na munkan etie mo mpam na munkan ne ma hudu amande ma muntimi ka no kwame ko mo akonya mpam na munkan muntimi ka fe producer na agei o chan bona mane na so host obi asem sem so se de anoy den obi so sa na ti o o si petro na e ka na aba no e hu petro na aba na ebugum chanyagopo makwase obi anye ne mfimpade a ka se mesi krom ha o me so bi de agu ba so gida da so me mfimpade e ka se mesi Never know your problem. 83581 83582 83583 83584. Hello. Jatani ni. Gara forma. Mbali bi ye. Ana ingira tsano ya kufa mema yenye mbali. Rapo so onu banati. Yo ha banati no omu se. Ubara hame mu fam chum ano bara zo mu se damare hame mu chum mu se aba fa ke se me dinu bale e mbira wo ma funu an o ka be wu wu e fo ku ba e ma me no ma dana mran ni we se aya salilo lo akan ana jina ka mu dinu ko zo ko o be ma no wa dana e
Mate, yadase pi, yadase. Ope dua no de pa enwu da omafunu. Be ma do hunu ma ne, dem ni fa due. Ye omafunu. O ma mudu. No tiko po. Wa prepare no. The tiko buogu no kwa samado. Ayara hosem. Nana problem monka 83581 83582 83583 83584. Hello. Ofi. Oh, Robin. Wava se wadi ya Robert. Mun problem monka. Wava bebe bia no wana yele kan ncha obaka. Wava. Mitio. Obia no wana yele kan ncha obaka. Sure. Go be jini obi jina yumre. E ma ndi omuko. Wava Empa boni say of all the Itamangasa no as was shaba wow enti di baby mema ne ma ni ya mo me nya ya ntuobo because say Senegal Ghana kono obia na ma na dwun no aye 3 na dwun aye obofa oboko djuma be no wanye ska wa dwun ti adika adekitu bi ba ya no na ye bufuo ona me tro wafa ada wo nse ne tremo sa Nigeria force Senegal force ifo na Nkwala nkete wafa isa nkwala no mado so kume hawo wafa nkwala no to papa wu be bia nkwala ma mu go school omo so omo nya we na ma ni so we ma be ko ya se COVID-19 wo ho ite nkwala ya wo mo pa ne bia omo ni nam ke ye teju so ma fo nsemi asana sebe me da se Miss me da se pi hale da wo tafo nyina bra pani da wo ma ju ye je papa da wo me do Great Junction. That's right, mate. Na tafoni nyina bra. Pia. Da ba me tia no be jafo nyina. Ya de oso. Na nyankopon fo so ntu nkwa na no hwe class yi my papa na ni se me ne ntafo yi asu nyina empa bota wa chide. Pia. Ai sanse ne wo ya ni je ho. Da wo kakra me kan se ye besre awofo ewo my Ghana mu. Ye hwe ye mani yi. Because this time na yaposo o ma wi mu de go eni soso sne wudia ye che nkwala etwetwe omuti ekum nkwala ba ha sne nkwala ni e date enso ni to bi etu omu wesi wa de go o ma ma bi se nkwala ye o mu ma mu me ye date o meku o mu nanso ye vese de banisa ye sre awofo bia hwe ne mayi papa na yaposo no de go ayehu na de go ni twato no se ne wo kan ye no emema ye wo haw ye ne ma no unim se ma kasa ema ye ni pebi o mo kasa papa na mema ye haw da ye so no entina wo hwe o my Ghana mema etimi wu ntam sene ema no the go ye wo problem ba du ba bia ye nka etise ye mu so na se na wo kan no tie ema fi program na hwe ma do be bafude emema ho problem say ba obeko mema no emusen na eba so oba be kan dudu bibli no so obeko mu no dago akwa mo de mema ye bi no mo faso no enye beke na duba bi a mema ya eso okra no duba bi a ye hu nsem ni bia na ebu na mitie na ma nso akoye nkraman enti omo enti duba bi omo sem no na ase ye di atna ye no aya ye nkra no eso woka no ese se ye di eni to from pa ni hwe ni do ye ma no this time ye wi afa ye du ye ma bi nu a ye be tia wo mo a omo na mema bi asum na omo amade so mi ku mema bi ekra no the one ese se ye hwe mo ni no me da city Telephone you have any miss with us P 83581 83582 83583 83584 Mema mun pop na mo so won ka bia hello Bacho di na kasa fre Bacho kwabena hanyo Bacho manu zo ka me Bacho e friend kwabena hanyo O kasa fre he kasa free ma tunya de Bacho etio Bacho me so ma jini akra na chiri ene sit wudie na tia pekana anu ede obeti ne yes eku akola nina na nima kuma akola na nkundi na obanso eku na me de den me kan me pese me kira ne se ukoto se obi eku ba o fasikanya now so so because the man will say obi ku obi a e china obi mu ya sa ye ja no ne mo
na odi ne mlan system into bi ko ba ado bi ko bia o be nya fa se ka ko ni bi ajo onim se Ghana mra makwan na ko be dia wona ka tire wo obi an kan che me se di ono ku be ke na ko be bia tumi ku na me so dia enko ye bi da wate bia da oti anye yiye Medase. Miss Medase P. 83581, 83582, 83583, 83581. Member no problem mo kay team. Okay. Kwame Mwako, original Nigeria. Bebe de contrata papa. Over. Dia mo chibi ye dwuma mazi madura. Anu abega fo nto akatio. Yo. Minkia ko na ko do sa baby obekwa mahe. Na chief ata police tani ogo food. For my game, I go into and also Mamma Piaf. Over the question of Nigeria here. Our way, the driving licenses are can be good you and common with you. No, so far, I never could see who was telling me, Sebi, you will play a quenchio, your car quenchio, what to bet me to work out with fiancé. Over our real quenchia, who changed some of my making. Now, I may go to them about a year, don't need to be a metacase of a meeting. Men said you got in the bank, we if you are not open, we are seeing a canopy. Maybe Uncle Flower Bank, Abewano, maybe I can move to Muslim. Why is it prepaid? So be another dear son put in me. And that being a Chicago to be a stacky because and at the man to grow high yet. No, who shall bear man or business no one of an SMP. Now, maybe a message say, Crobias and the say, you're pretending what will be as an attack ye. And then, man, but no mamma of our real. But you must say, of an house was a dog. And can offer daddy. Oh, daddy Nigeria. So it must have been a question, Papa. Hey, we shall bear my confer. No, a besides no. Yes, a beer about the moon. And then said, Bearman Fonqua. You could be getting up a Sibuafo. So, Bearman Fonqua. In the offer. And now I learn Abano. Chicago, who are wishing for Sebi and then you come her. Of a Sebi, one engineer Marco, Manadio, my boy, because you say your man Bible. In Shiraya fan. In the enemy, Momoto. What do my best idea? My now. Medasi Piofa. Miss Medase, here for the church of Yamura House of Fire and Anointing Ministry International, and the Odipani, Difo Elijah, and Kodinko Monusia Sunsu Mwasama. Hello. Pacho Dina Casafe. About your machine also. Sir, you can't see you can't put a fried brand on me. Oh, sir. It's 1979, somewhere from Ghana for the year by. I won't think they didn't use some Colano warm about Ghana. Susan Sasuna. Maybe imagine me say, if you say you could change them of one chrononing, you might be pre Nigeria and the Yaba. It is a simple password. Oh, I think I might something you might be with to. And if you do be and Fian to form, yes, this is just a margin in the Sandema win in ever. Would be any mean, nah, and Palana, your woman after only in a nation to so on their bomb into say, Harley? 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 Good evening. Good evening. Udina Casafe. I am going to a sacro from the time Tiger. Tiger, which you got it? Yes, I'm going to you're going. Now, I just throw more tobacco or Yamase from the friend of Bukarku with your papa. Give me an affidavit that is shared. The name Remichano. Now, as a Kakra Mekan said, Ewiase Mu Nsem. The Oko by winner into 1 tower, Kabamua, as a moya the Tampara Mojai. As I know, I am a big one. A master and way in our thing about me. As I was Kakra mechanism. Medasipi, you're for the church on Yamura House of Fire and Anointing Ministry International. Also, I have fire about your Susumuzama, Chirwati. You're sorry, sir. Hello. The gong. Jadalini. Ebenezer ni was Antiascore. Piao. The gong kakra me can say. Bidie, I would disema air kosu nyina titru ni jina. Sa sikasem na air kosu ye TV so no.
se aban panimfoɔ no anya bibi amfa ho de a ebe yire papa esan se nei obi kum ni pakura wo nsuro kane no ne ye ntesa ena se sikaduro sem ne ade no kura na wo hu bi o TV so wotis obi a koji sikaduro kura na usuro ni pako eso so afede ye kire sa nyema no o TV so se fa sika baji sika fa we baji sika ni nyina so eyaza enti omoya no ma fa strategy bi se ene fa nipa bra asana wetimi anya sika no onum se o kasa akire wo a utimi kokum nipa no ntino na chese nka watwa so ene ne so sika ni bre na ba ntino obefo so a na wakokum nipa no na wase obi ade yakwa enti yesre abampanifo sa nyama na ekoso TV so no omommra enya saade a emwa ye kura medase Medase P yemfa koso nyina nsia Nemura House of Fire and Anointing Ministry International esase me nyina mfantu ehofo Mount Carmel na Odifo Elijah commandi German free subaye onu na ejati asianam man so dini kosro enfiem pempemachi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadiman Pontin School Junction Hope Odifo Elijah opoku tumi frɛ o German free sro na abeto haw enu amane hunumu a na ahye no se adwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu se de tie bia Odifo Elijah tenene nsa na ayedin Hey, onipa beni Elijah be bawro brabom ufie wadwumam waworiyemu aka ahintasema chew ama ho adwuru Elijah be ma ho so shia no 1-on-1 our House of Fire and Anointing Ministry International ebnada ani fiada ayempaibo anapa nankron kosi awia no mienu ya wada aye counseling kwasi da bia so yesum kase anapa nonwotwe kosi dubako ani Odifo Elijah opoku eni nkomo ewo 055 00 733-95 and 0240-967757. Mount Carmel na Odifo Elijah commandi German free subai onu na ejasianam man so dini kosro enfiem pempemachi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadiman Pontin School Junction Hope Odifo Elijah opoku tumi frɛ o German free sro na abeto haw enu amane hunumu a na ahye no se adwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu se de tie bia Odifo Elijah tenene nsa na ayedin hey onipa beni Elijah be bawro brabom ufie wadwumam waworiyemu aka ahintasema chew ama ho adwuru Elijah be ma ho so shia no 1-on-1 our House of Fire and Anointing Ministry International ebnada ani fiada ayempaibo anapa nankron kosi awia no mienu ya wada aye counseling kwasi da bia so yesum kase anapa nonwotwe kosi dubako ani Odifo Elijah opoku eni nkomo ewo 055 00 733-95 and 0240-967757. Live on Show 104.5 FM Yabora House of Fire and Anointing Ministry International. Odifupani Elijah Akodi Nkomo no so Sunsun Nsema. Omoni go Facebook Enshra 104.5 FM. YouTube share Enshra TV. Ko hebie. Na sanse me mfanti ohofo. Odifo Elijah me mo akoba. Dego mejo so. Na mpom ti sai. Yesu ehume mo. Yeda obo ade na se. Na so da Nyankopon ahwehwe. Enya ketwa. Yemfa mpabo ndika enhwase. Ye bom paye. Jesus. Ora Yesu. Yeda wase. My God. When munyam nyina ya wodia. Amen. Na wodia wotene won sa. Jesus. Na ya de. Jesus. Nyina bra won ho ase dia ma wo. Awurade bra na so. Jesus. Se wo ma ubesiesia wo. My God. Yesrese Awurade. Jesus. Mo bone fo nhye enye kwa. Yes Lord. Na wani munyam nye kese. My God. Na se bibia awie mu dia akasa wo no waye. Amen. Yeda wase se wadi nkonim wo Yesu din mu ne ebo mpae. Amen. Amen. Odi fam samo akoba. De go meje wo so. And no trans here counseling if no pakosi anwumrei wa brepa. Sunsum se me na wadaruma oti o wasum. De go me da se. Ana me tena se me ti sunsum mu nsem aye di nkan a me te ye obi a ono ankasa ne nana aware no. Na one nada wo sunsum mu sa ato HIV AIDS ama. Wow. And o de ba be pie mu. Oh. Na ehu yie de go. Mera chese na mera ho. Ba ko nso a me san so te ye nso a na ye me hu a na bro ma adwene me nti ase so nso. Eye papa bi a ono nso so se oson daye no hu se ni ehwitwa nam. Ade chi ono ankasa ne nan. Na
mark bi aba bia ho esi aye kuro pacha chese emu mmua ne de esi ye ne ehu pa edigon ewiase ehu ewiase ehu Where kakra bi de kana yemfante ya kase boso nya dia betumi adanya nwumre ehu ye pa yencha tu kan fe drop numbers no na fe yenko na asem no so difo me da se de go obi ba ba hwe odifo panin Elijah de obebo homode ayen se obefa ka se oba fade school junction na school a obesi wani mu no ye frɛ no okay academy usi ya na wabɔ modern sɛ obɛfrɛ odifo Elijah ɛwɔ saa numbers yi so na ye numbers a ye didi dwuma no enie numbers no ɛyɛ 055 00 7 3 9 5 055 0 7 3 9 5 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 odifo Elijah eda metenase na medi sunsum asem eka sunsum sem ya eda no eye counseling day eye yawada entishene nso yawada biada odifo Elijah metenase na mehwe sunsum se awade na wo ye waje se opese okoro ebeboa wa na adwuma na yi wadi se betena fie no ana adwuma na wo ye no sunsum kura ye wadwuma ye wo sebre ana se ye de enti yawada nyame ye adom te se yawada we ye di animu ye betenase wo faadi school junction na ye di sunsum nsem abo nyame ma ne ewia ede ye fiada ne de mpai bokesi ato aso pai bokesi ensu ewia ye besa atenase ne kwasiada na ye de anointing service nkokura ato aso enti nyame ye adoma ya wada we enyuhu mfiri mu adanse a wote se ebe ni nyina no every house of fire and anointing ministry international they go nyame enhire tiefo nyina odifo Elijah mensu da sipi afi yenko enase so abrante bi mu akoba aja bronim atisai ayo your friend say Paul William wo be kasa live Osha 104.5 FM ko Facebook ne ko tie Paul asa obekan ifa cho comment on fa so ko show odifo Elijah Poku kwa fa social ne se enipa metie Nhyira FM pa ono pa na wie nyina na de ma me de share no na nyina ne se metenika wo Nhyira FM so ina me fa na number na hawa me de ko duru na so fie nyina ye me bofra friend Samson wadi mfie nwotwe me wo no na achinu wonya 4 years ena yade sate e ka bofre sate no no ko toilet no ofe na ni so nyina yelo de no ko duru na mo hezdi eno mo se ne moja ofom man nduro bo ne moja ne nsuo nyina eyiye ye ana atwe ohonom eno mo ye mai kofie na chino yale ne san ba biem na msa de ne ko offense St Patrick also ye bo ne moja ne nsuo nyina de mframa nyina sine so ye kofie yes ema yale ne san ba biem ho de me ko 2 times ena ho na chino ye se me mfa no ko private hospital or offense di kru and also me sade ne ko ho no biem e ma nduro bo no moja ne nsuo nyina asa yiye asa kofie no na kiso yale ne san ba biem me de ne ko mpai bo hodo de ne ko malam fo so hodo ajunso fo so me de na ko ni na achi ma ya yara sama me bo frei de ne ko mia me krom a ye boko
de no ko pay ala sa chire kwan sa manya yala sa ma me bai nti biya nti yo nshira fm yeba odi for Elias na beso metum boss na fe ye hwani ma hodo asi a wako hospital hodo there's a nurse num aba ko dem moja ma duro uko na asaba ana okompaibo ana ko he poko me kompaibo ufu okompaibo pachai uko di for ho pachai uko asema na sofre ka kire o se ayesunsu mo yale na akra na yale na nya hona mo yale enti na ama yebo no moja na asanwe o kan bi kire o de o kan no se huhum yare de o kan ina se huhum yale enti na ma timbia bofra no onya hoto yale na ko na asan ba bi mu no je no ma o ye o mama akwankyere ye je akwankyere odi ma o mama akwankyere hodo bebrebe ebi ni sai ebi ni oil Nshira FM. Kwankyere ndi edoso embe se me hu bie ama oil se fa ye den se me fa ensra bofra no na pa na sa nwumre na pa na imre yina na beko ye yina ni oil nko odi ma mpaje o se oil nko odi ma ya mama kwankyere bebre ho na me kan yo so ma oil mpaje eno nko odi ma David amade bio o chema kwankyere hodo bebre ebi kura mamesa anotie ba mane chema kwankyere se me fa nkoye so di kama oil mpaje uko ya anya adwuma na asa ko ho mesa ko eno ma odi efiri ono man ko ne hobi mesa ko ba fufuro na akoye no odi fo fufuro ho mpaje na so fufuro di fo fufuro ono so ko kan sai ono so e mama kwankyere fufuro ne di akwankyere na ye notie na tie ya de titia so yi mpacha ana anwe ade si dan bi no de titia so yi okay so se fa dan o si men fa oil ngum na men fa nkopito me fie honom ono so ma oil mpacha se ko penetie yes na fa ye dai men fa ngum na men fa pete me fie honom na ada o ka se free fie o ka se free babia metino fie na metimu no okay me yesa embabiem ti ko na najo men ko era najo yo me ye nachi manya ahoto ma bofrei nti esa ba biem odi foto so mienza akoba de o hokra me se metum nya botre eyi ni bako mate ye kono slow motion ko bi po mate wa ko di fo mi nu ho e to so mienza so e ye do so mienza de ande o mama kwankyere bia mpa ye nkwa na ye boy o ka se free o se ayo humo yare na efri tama ye wa akra no ene to yale na ma no nti me mampa ye adwuma na akra no ho beto no ebo mpa ya mpachan anyeye o se free ho e ko ba bifro odi fo so fro na akoe mpachan ono so ka de na kire o ono so sa ka se ayo humo yale ene to ma abofra no nti me mampa ye adwuma o ma kwankyere bia mpacha David okay nti efiro ho no de na mse manya ya se adifo 9 ho na akoe na ho na me koe nti fro no sa akoe efiro ho de me ko obi chere malam ko so e ma me so me de ko malam fo so malam 1 e kan say malam 1 kan say o chere no bi se me pemra na o betima asakura na yare ya de nioma o chere me nkoko se me pemra me de ko e no antimi nkoko nkwa bachan tuntuma na fita tuntum ba ko fita ba ko ina kokko so ba ko na kotokoma no to ni sika o ka se free yare no o se efrifie nti o wetima bo ama kura na yare sa ni na achi no o antimi amwa me anyeye o ko malam 2 ho me ko malam 2 ho on so ka se free on so kan the same thing se efrifie ye dan mempe nkoko sa ni sika mra o wetima bo ama eno so de ko no yare le sa ba biem nkoko se na sika sai nkoko miansa ina sika 2 million okay o de koi mi de koi o ye enso so wantimi amwa me eno na chi mi de ne ko mi amkurum aye boko adifo 9 malam fo mienu na so de meko boko kuntu hwa ni chana ko chuko boko je si de ne ko nyam papa fie o cheche me no ma bebre ma me ye mi wie na o che me ba bi se me mfa nko ono so edwunsini de ne ko yo kaka nsam bebre fa abofra no ho yale no ebi ni say ayo ho mo yale na ne man bi se na yesa ka me yero fie di me nkoye na me mbra na obesa abofra na yare amam
ɛna makɔyɛ fie hɔ deɛ no nyinaa na mesan kɔɔ na hɔ biem ɔkyerɛkyerɛ m nkokɔ ne sika ne mpɔnkyɛ nyinaa mede kɔe ne nyinaa akyi hɔ antimi ansa bɔfra nyareɛ ɛna mefide no firi ɛhɔnom ɛbaa asante mama ha biem wosan firi bɔkɔ san bae asante baɛ ne bosu me pɛpɛ na yale ne saa sɔre biem nti ɛno no nso so mesa de no kɔ malam ni bi hɔ yɛtɔ so miɛnsa okay ɔno nso so wanyɛ me sika biara nso ɔma me nduro sɛ memfa baako na ɔde dware deɛ ɛtɔ so mmienu so ɔbɛnom ɛno nso mede kɔmaa no no ne ho tɔɔ no kakra ɛno no akyi ɛna ɛsan baa bie mu a yɛre no baa saa na ɔbɔ ne mogya ɔmɔ ne nnuro saa ne mogya hɔ nawe ɛbɔ ne mogya no atumi ba nɔma ɔba na bɛma ɔyɛ bɛma ɔde mfie sɛn ɔde mfie nwɔtwe okay nti wo san baa sa kɔgye akwankyɛm forɔ ɔbɛnom bi adware bi saa ɛyɛ yie ɛno nso so mede bɛyɛɛ no anyɛ yie sɛ ɔsɛ ne ho tɔ no kakra ɛsan baeɛ okay deɛ meka nyinaa yɛyɛ a ne ho tumi tɔ no bɛt awoma no asan ba biem nti deɛ last one a ɛsan baa bie mu a mede kɔɔ odiyifoɔ hɔ yɛ wei ɛsan baa yi nti menya odiyifoɔ no ma wɔ nhyira fm ha yɛ yi ɛna mefa ɛba sɛ na ɛnda so asa sɛ makyinkyina adiyifoɔ nan malamfoɔ mmiɛnsa akɔmfoɔ nyinaa ka ho bi makɔbɔkɔ asan ba dosifo mmienu anyɛ yie nti na wotie nhyira fm menim sɛ woanyɛ gyidi sɛ ɔna mekɔkyerɛ hɛ saa na wokae sɛ sɛ gya wo su ɛdi elagya ho adanseɛ tia mekɔkyerɛ hɛ wade sɛ odiyifoɔ ɛka sɛ odiyifoɔ elagya odiyifo pani tia mekɔsɔ hɛ na ɛyɛ ɛberɛ da na yɛwɔda ɛwɔda okay mefa no nama no 3 days time na meba no yɛleɛ no saa sɔre biem nti yɛwada no na mefrɛ no na ɔkyerɛkyerɛ me akyiri kwan sɛ mebɛduru kumase soame a mensi na memfa mampɔnten kaa membɛsi school johnson hɔnom na memfrɛ no mbɛma me direction nti mekɔsiɛ na mefrɛ no na ɔma me direction ma mede kɔɛ wode akora no kɔe mpakyae na ne maame wɔi ne maame deɛ na ɔwɔ fie okay meankɔ a na mede ne kɔɛ yo toa so ɛ nti mede ne kɔduɛ na mekɔhu odifoɔ na ɔde kwankyerɛ too fam na ɛda bɛn na da yɛwada na akɔ hɔ mpakyae yɛwada ɔyɛ council na akɔɛ mpakyae yo metio nti ɔde kwankyerɛ too fam na ɔma me spiritual powder wokɔ bi kyerɛ o wokɔ council no ɔka sɛ akwa no anya ɛbɛha wanka o ɛbɛha adwen ɛha me okay yɛtio yɛade no di na meyerɛ fi kakra mpo na ne kidney ho aka mpakyae ɔka sɛ akwa no kidney ho aka mpakyae pɛpɛpɛ okay enti ɔmam spiritual powder sɛ memfa nkɔfra koko ɛmfa ma ne nom na bɛkɔ menya gyidie so ɛde kɔe mede kɔdii so pɛpɛpɛ ɛde fra koko no so ma no na mede kɔe ɔka kyerɛ me sɛ ade kek fiɛrɛ no a memsanfa ɛnim sɛ woanyɛ ni megidi megidi sɛ akɔda mena kyinkyina nyɛ yie na powder kɛkɛ deɛ sɛ ɔdani mfɛrɛ na ade kɔyɛ nyɛ saa wode ka no korɛ megidi okay menya gyidie paa toa so ɛ ɛna wɔ sɛ memfa nkɔ fra koko ma no ade ke da fiɛrɛ no a memfa no mmra mpaeɛ bɔkaseɛ ade ke fiɛrɛ no nso mesaa de ne kɔe ɛma yɛbɔ mpaeɛ a na deɛ nyame nam odiyifoɔ so ɛyɛ no asɔre fie hɔ deɛ aborɔma adwene ne mente aseɛ so koraa friday na akɔ na hu sɛ gya dam mpakyae de na akɔ friday no hu yɛ ɛhu sɛ abayifoɔ ɛde ɔma sa mba nhyira ha ama ɔmo kan ɛna amba ka na ɔmode ba agya hɔ maame na ɔka sɛ ne mansia wasɛ wɔ m no mpakyae ɛnsɛ wɔ wiko yɛ a mpakyae wokora na maame no wɔ hɔ na wɔ hɔ nsɛm na maame no kae odiyifoɔ yɛ ɔsɛ wode akɔti obi deɛ mpakyae yɛ na ɔteyɛ diyifoɔ yɛ nhwehwɛmu no na ɔnim sɛ akora no mmom na ɛsɛ ne mma no nso odiyifoɔ yɛ nhwehwɛmu no na akora no nim hɔ hwee nti hɔnom no ɔbɔ mpaeɛ ma wɔ mo ɛno no akyi nso papa baako so de ne ba abaayɛ aketewa bi baa hɔnom ɔno nso sɛ na ne fie bosom so na ɛdi akora no akyi ɛdi ne nya ɛhunahuna no odiyifoɔ so de mpaebɔ takyi saa ma akora no so yɛ dɛn ɛde ne ho ɛno bebree na ɛsii hɔ wonim medeɛ mehu odiyifoɔ pani elagya wo sɛ wonim ne sɛ wohu bi a yɛfrɛ wo sɛn fred paul william odiyifoɔ tumi ka sɛ
meti Paul William oha nsori mra na Paul William bebe 30 akojina ho osida bi meti Paul William a ebi a odini ba ko boko o ma ka nyina mo ko transe ohu bi ohu sa ho ana wa hwe ndine ba hu no ana wa nche ho mche o ti feni pa body bi feni pa du kase bia bi mi hu ni pa ko no se ni pa ko no edi me no so o fi kro we so mo ka nyina mo ko transe na apori ba no ntuma wa hu bi mehu bi no wasa na make ayi no chikasa no nte o so na ntitwi no minimi se wasa miamu da bi na make o sa de mehu bi yo na make okay hu bi ho ma hu bi sa o yam she o mi yam she me adan o ade si pa me ho juri mi ankasa ma me ya gide se me ba ne de yale no emma bi ya mo mfo nim se wo a odi ka no kasa ansa na Friday no begina ho a wa se da se bia nipa ni fia da bi na kwa na musile bi ono obi ankasa da otimbo obi de ne machine so me krabi ma adawu ada dika mi ba kra isi na kra me ba ya na ehu pa otibi ka chekro ofriso na adwuma oye mo aka nyina mo ko transe pepepe na fe yo bia onwa nkam se timi ba na fa run shoe ohu bi that's ramity enti Friday no sa ko esa ne nyina ohu bi na de ne si ye o hye nkoma ye bisa nipa na o se sa pepepe ne tie o de na make yemra so me de no eda fiero no ye bompa e maye ena osan kan se ne kwasira ne sanfa na mra kwasira na kwasira itwam yi be sa de ne ko biem ene ne a yamnya dom akwa no ho aton ena eso mani se eseme ba fidikasie so mi dia dan hye yam dia no yam tino nim se odifo bi ho sa betuma bo ama ba yi ho aton no nim pa je na nim isa koda ne kwa ne e na drone aboni zo ehwa ne mo jawe na odo ne ko se da kwa ade ne ho kra short time ya se de ne ho ato no didi kra se first no oh se de ohu no kra na ese no ya le kra onye ndi ti odi 40 un chance si ana se na ohu no se wa ko hene nim sem na no de wa ko hene nim wo ko nim se bia ko show di 14 tickets bi na fuka kaka na boy se eguyawam adadi ka ho di fo la ja se na ho ye me ho juri mi ankasa me ho juri mi pa cha pa chain ai na ho juri o ye ma me ho juri me se me sugi nchini edi fo ne bi so no me ko sia no o de musro nko kra adi fo no bre fe no ja kwanche wo no ho adi fo no bre fo di fo la ja adi fo la ja na we ko be na fo so ye ko be na fo so ye nsan fe no di fo pani no o de se ja ilaja na tete munim no na san bai what you say adi fo no bebre ntwataw kasa tente kwa yesa me se obi adwuma ni mani ahu bi na me kai ti se oba na bi na kasa ni person we twa bo wa tomrika na ko Jamaica, what you say? Aha. You talk about so. Is that about ni hoto no kra? The say no hoto no. Didi ma me hu sa ba ni hoto no. Say na no ho ye no, say me no ka kira o. Omu say uko he. Me kra me ba dance no kra no. Say la ono no. Onyanya gidi. Say ntini say e ba sa na awuma na yale na sa ba bi mu. Enti me nga say me ba beji akra no ho dance say de akra no su ho to na. Otimi edidi e ko ba no. Esese me kodi adanse ono kan se ka me twen so kakra na sa na ya na eye ya na san ba bi mu na me so odi for de me ya no ho gidie se akra de nya dia ya le ne baba no ho bi nti me kodi adanse hye am dia no nyam nti me ba nyina no na o mama no ne tirimu ntene ne papa onim se bia ya le ne ba san ba chire bi mu se ndiri se ye ko ba bia esa ba bi nti onim se sa na be sa ye me ma na ti azesa ya le ne de ya dia be ba biem mate ya mo akonya fe fa krom kasa na ka bi che unium se to na nyumre chanso mo ha pa to be atwi ne ya mo nte papa ti fa krom kasa e kan bi che o mo yetio mana ko sa bi kayem no kom ko sa le mpiates fun kana ko sa bia be asanto regen pela be kan bon ten pela ni fun kana mo fo yel kar ana wi miela mzi yel kana ka fumora nti fa akirhirim dina zamwa fum yim difo ilaja zik obene commencer mampontin fade yemu zige di o namba mo rekin pa oyin
kayal kana dolo ka fo makale yuma simyelo wana ka pinye te fumenga nte sedele fe ai power to nai man power to kan fa tie ma fo ma power to na la no ko fo na fa nti nyem kan fo no tesef tisia zina zamoa fo kan na fo yel bia kono ko giliguza ka pinye fa ra zina zamoa fa no ko pai o to nai den ka fo boro mal tesef uza fa wenam na ro so sana mal tesef ka fo manye kasa tekena zo wenam yoro nti den zugo mpo so dem sam business ma bis zamoa ne laba kan awaka mana ko tesira zamoa la okay and this said okay nyina mote be mutie ensha 104.5 FM odi fo Elijah ha edi bodarma me sama ko na fe fa na machine to jasa sama fo hina machine pa fa to jana fe mi twa humra na fe yanto akomo so me da se obi bia wutie ensha 104.5 a wutie odi fo pani Elijah enanyumre no Awurade nhyira wo amen Nemom odifo Elijah me wo faade school junction ye ne nyame afa yeso na abranti nyame age ne ba no eni je se mo wom ne se gon ebre ode ne ba ne be junso bia ne moja ta junso moja akraketu a wadi 8 years na wo junso ne moja obusa na oba bedura sorry fi onum kra o junso obisa na enne ye mana kwankyere ne saa moja na ojunso ni nyina atwa na ade a ewoma enwanwanse enkode ne ko ba bi a eni de na miensa kra ni yes nanka yade na saa tinkense na ne onyame nam na ho den so age no na nsape entije me number yi na fra mi sesi o fra mi asi odifo pani Elijah mpese me ba ho na wo fa hene fa kyerɛ me kwan no na memra 055 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 where odifo Elijah me wo faade school junction okay academy ho pe be sia me yawada na mpaye bedwa Mount Carmel na odifo Elijah common German free subaye onu na ejati asianam man so dine kosro enfiem pempemachi ni sesu apue House of Fire and Anointing Ministry International Fadi Mampontin School Junction hope odifo Elijah opoku timi frɛ o German free sro na abeta how enu amani hunumu a na ahye no se dwure be emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu sɛde tie bia odifo Elijah tenene nsa na ayedi hey onipa beni Elijah be bawo brabom ufie wadwumam waworiyemu aka ahintasema kyerɛw ama ho adwuru Elijah be ma ho so shia no 1-on-1 House of Fire and Anointing Ministry International ebrada ani fiada eyempaibo anapa nankron kosi awia no mienu yawoda eye counseling kwasi da bia so yesom kase anapa nonwotwe kosi dubako ani odifo Elijah opoku eni nkomo ewo 055 00 733-95 and 0240-967757. All right. Yen try come on so. Abrante me sama kwaba. Ti se wodi bu a kase pa na boy bra ya obana yare ye no. Odi nanti ye no. Pacho e ka me boy de mintimi ehu no dodo. So wodi bu a ontimi hu.
ɛdɔɔso yie paa na mogya koraa kotoa baako yɛgye 1.5 na sɛ siam so sɛ duro hɔ paa o ɛduro hɔ nso na nyɛ na wode me kɔ ade wotumi anyɛ ma wa sɛ sɛ mfɔ sɛ mokɔhyɛm kɔtu nnuro deɛ kɛka ho na wode ba kɔ prɛko abɔko na antimi anyɛ wie pɛɛ no ɛma wa ɔmu saa nso mede no kɔɛ no maanya ayaresa ma no saa pakyan adɛn mede ne kɔbaeɛ koraa no bosome fɛfɛɛpɛ na yale ne san baeɛ nti obi antumi ahu anka nkyerɛw sɛ ɔba no sei na ɛyɛ no obiaa ɛfirifie ɛsusum asɛma ɛfirifie ɔma keka saa nso so ɔmo sɛ ɔmbɛboa me nso ɔmo mboa ne nyinaa akyi no yale ne san ba biam ɔma ntumi ammoa me nti obi antumi ansini pia nka kyerɛ sɛ bɛrima yi ɔba no ne kidney ho aka dabi todifo ka kyerɛ ɔyɛ wɔn a ayɛ mo nwa sɛ wokɔtwa aska no nso apiam sɛ ɛnoa menya nkɔtwa deɛ meka sɛ no akwara no ɛyare yɛre na meka yi ɔyale ne deɛ meka sɛ ɔmohunu yale koraa ɛyɛ akora no ana meboa tɛmmia ɔmohunu yale ne pɔte a ɛyɛ akora na wɔn nso na wokɔ asɔre bakyan asɔbɛn na wokɔ mekɔ check of Pentecost nti hɔ nyinaa wode to sɔfoɔ nim sɛ na ɛkɔ so meka kyerɛ ɔmo nyinaa nanso anyɛ yie nti odifoɔ nam nyankopɔn nam odifoɔ Elijah so asɛ ɔbade yareɛ no ɛyɛ ho a wo sɛ yɛwɔ adifoɔ na ɛwɔ adifoɔ obi wɔ ɔyare paa nanso ntumi nsa ne ho yareɛ odifoɔ bia aduane ahyɛ ne ma biara no dedeɛ bia no ɔnyɛ nam ɔnyɛ hye sɛ wonim saa ɛno kora odifoɔ bia aduane biara no ɔnyɛ hye ɔnyɛ nam agorɔ na ɔdi sɛ wonim saa mene odifoɔ no agya nanteɛ mehu sɛ ɔdedi da ɛnsuo deɛ ɔnom na aduane paa fasting kwa da bia akɔmkyene nti wɔnam ɔhye sɛ nso ɔgye atom meda ase ɛnɛ pa liba mena mekɔ ahoma no so kakra ɛsɛ mena mekɔ ahoma no so kɔtie damanfoɔ ka ɛwɔ mmɔnten so na ebi a ɛne odiyifoɔ Elijah asɔre so aka sima nkro na yɛsɔre so 83581 83582 83583 83584 ɛbakyɛ sɛ na ho odiyifoɔ Elijah ɔhaw bi anaa hare 83581 83582 83583 83584 ibacho obi anya ma ide miko di for Elijah ho 83581 83582 83583 83584 ha na wo mu a wo de tinchina bre e do so aba Fadiman Ponte school junction ope odi for Elijah Opoku na ne kasa na nyina wonsha 104.5 FM odi for yɛnsɛ mu akonya yɛn pɛ sɛ bɛkasa bebree san sɛ yɛse nkyɛn kamfo ne ho yɛyɛ ho bi na ɛdi ho adanseɛ nti wɔmmɔ haw nyinaa no ɛfi no akɔi odiyifoɔ Elijah asoɛ no ɛsɛm ka odiyifoɔ metio ɔkyiri kwa no afei na mahyene bio dɛgɔ meda ase madi nka kan dada sɛ yɛawada nyame yɛ adom a mɛtena ase ɛwɔ Fade school junction hɔ pɛɛ ɔhaw a wode akyina a wo sisi se haw no amene wo eti se die nua be ma de ne die odi fami ka man so hello daddy e ba so di na ka so frɛ ba ja je fami daddy hello ye frɛ say ba ja fami e komali e ba tan o ka so frɛ e ka so frɛ jazo yo o ka ne say di program na e ba sa o ha ne say ni ha no na ever sa mi problem ni problem no na ever sa aso wo ka me ntiase o 83581 83582 83583 83584 odi for ento aso hello one to be agina so hello pacho odi na ka sofre he bacho me do bi waka kurukom from Tiger odi for tio kakra me ka kire odi for nze na kopon shira na nse ya me de wo tani ba ko de ne ba ogboy pa na basa bodo na me bona baso euzu da na fema me Mate 83581 83582 83583 83584 hello good evening Udina ka sofre he mango me ka sofre ohwimase mi ba cho etio we dey odifo dimu se wa ben pa se ne me mikro mi ne ha we da no so a tani mu apa na ifi yentima mo na sofo afa no so ama ne ba no so enya woto ne de da na so fa
Yes, sir, that's it. 83581, 83582, 83583, 83584. Obianya Maudi for Entoso. They're gone. Enti Ohawa a broso. As ye be phone lines in the two mono. We grandpa issue near maybe a man network ne air basano. On say Nipo Mubo Remina. Bakose medeme die ana medeme haubi etu ana mobile. Oh yes, wasa kupono aye. Die ya na make nyina ne se empanimfo se aduro beje wa ya atrema. Wati tu ana mo akokọ adifo ahodo ho. Bete bia wa hunu hwe. Odifo Elijah de. Me se nyame ya adma ya wada benim nhia wa no. Tu ana mo ne bra. Na onim ba be hia diabetes ana stroke pressure yade bay and odi akiri hospitals doctors na ya enye yi ana se wankasa nkasa usika semnye waware semnye ede na ekoso jeme number no na ya wada be siame wo fadi school janse na empire ebedwa odifo Elijah me numbers ni nie 055 0 0 7 3 9 5 0 5 5 0 0 7 3 9 5 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 or how be a ya with the aya wagin say what the how na nante nanso when ya solution tisi obi on ma ya touch ya de na de ama no obi de sia bodam cheese am ya ginato ayare hwe bia a what you say said yes iko no niema nkoyie niema edin nyame ya adom a eda ya wada fa wo de hie no bra be hia me obi ono ma abrabo no wosisu ache wono atimi se sabre wosenka niema timi ye yie ma no ko se ni sika sem timi koso nanso wo ya eniema nkoyie ya wada fa bra be hia ye tuanamon obi nso ono ma ya to na duro anaso akotie duro so ama say ne nan ontumi nante obi ohonum a obeda be so da ye na obi ne ne da oba bi ohonum onam kura be ma bia ne wonum otimi se ne pembo se be ne je wonam be se me ware o kate wonim obi nso ohonum a tumi bi ne na be da ma sa tumi na toyade boni bi di ama no eno ne ye ka se eda ya wada odi for metenase ya wada ne yese yensi nkonya nya asori o 1-on-1 with the prophet brani yensi nkonya yentenase ne difupani nko a yes na yemus ye rese wo hawo no efiri ne baaye bia ni obi ne beto so my god ansa so tia branti ya ne ba ne yade no ya na akra ne junso moja ya ne yem eniema ne bi ho aka no yes oba beduru ho no no ye tenase esi nkonya ne ehu se ye no kure yade ese na ekoso ye mana kwankire no ene ono so te hanom a o ka de awurade aye nya ne fa ahodi e kira mansan yes de me ka nyina ne se entenase davida ne nka se wa kira meba cheese ade kira meba obi atutu aseda da bi obeba nso ma ya wada be siame tuanamon na wo siame a na abo si wo difo ene wo difo my god me numbers ni ne de twa to odi ansana me pejami mu a ma pejami mu numbers no eye 055 055 00 733 95 055 00 733 95 055 Nyabu trainer tro different number yes 00 733 95 and I say 0240
96 77 57 0240 96 77 57 they go make a tie for say nyame yad mo akina nso nondu ye besa ba betena se panyi betena se na ewo kasa fidie ya asa nya sa ne nipa asa di komo nyame nhire obi bia jo nyakopon enchaso di for ilaja so so ma kwasi bafo na beto aso bia se nyina anya afutusem mi daja usuma pon kontonchi obo hia kuma na wa kase betu ba kwa me gonga nyame yad mo akina besa mo dia hia odi for ilaja besa ba ya na jo 10 ekosi 10:30 eda mo nyina ase